Sompa TV Sunie Sompa 93.1 FM. Asem Mpe Nipa Nipa na pen wasem and a baby a dra no. Hey, emema ni nyina. Emema na kodin sesem. Ai so na keka wono ma hye baby nti no na cha se ato se wonu mu nua ba abrewatia metena dwom na enne de nyakopon ewo edema ye ne yetiefo no wafa me so ede ama yensa abusia yeda mu nyina mu ase no so abapa hosima no aduonu enan ewo dwumedie eso na wo hwe sede enema esi kona ensuo no etotopa wo miamia hodo nte no ye besere ahyenkafo sada roma monhwe na ekwan mu ayetro bokoboko na mode a passenger fo no akwakodru boko so etimi ede amayen ene eye jumbo so meda ye to so dunan ewo mfimpi mienu ene aduonu enan mu Asem Mpe Nipa nipa ne pe ne ho asem ason franketechia mu akwata ana bisia ka be ma fentemfra no hey ene asem besi asem wofia hasenom enu ti ma menye ni tew na menko omuna samwa be ma ho waje nadwa ene panyipa wabone white shirt t-shirt kama sanso na me wo agudia papa bi e wa hasenom ma Paulina enkwawura ena ya media metade frɛ no Wofa Lumba the nation's uncle I akato ne bro na wadru hasenom nteno me baba kwemu e de amana no matia heso no ba waba beje adwa no amane manyina so etimi akoye na kokko search frecha wono any producer wo hwe abochi dom amane manyina akoye ena opemu na nkasa chief executive producer Enkwanta Bisa Isaac wano so ewa hasenom yemfa seda ema Brad Dave wano ena TV wano MC ahono washa atoto ne yemma sanso ena ekwo beje sesempre mo bema eni dom ne nyina ye na wonom asem na samwa yemo akwa aba panyipa Nyaba bibia bako de keka ho hya wo nya sa bema ne mato de bibia ye bako yo weda ne na acheme weda ada etaki unse weda ne yesi ya na eduru mebi na akeka na mabomu na se eduru mebi na woni na kande ya na adwe ene ma bensa na akade bensa be ma de se ni kwase o tan kwa nju yesi ya sese nkai because ye kan ene me mete asisi ya na medwe nipa bi ho pa wo mu asebo mu na emienu e ha dwen nipa ni kwase on kwa o tan nipa se na Genesis 2:24 kra wa ha so enti ene se na etie bia no wo yo ba be ma bia bo kom na hwe na yuka fa no na enyo ke nso so atena ba bi enyo ka atena ba bi sa so na ye be ma na so atena ne sese be me de hwe obi ho obi awade obi mpranpia wo twen koye nti me de me se maka me be ma hye manantem da bi bo mo de fa bi because afuwe no ana time ye share to me insure about to ne the way awem be enyu no one way odi bone to obi ani ne lem obi amfa bi ana de atoso mesrem ne mente no ma bia e de be na wonti ase ade mente ase ne se ko sorry de mo a ye se ma sujafo momra ne mompa ye mamo na munya kunu ti asem wo ye o ye tie wo ye wi a ye bompa ye ma kunafo ne wi a ana ma sujafo ye o mo pekunu no na o makotena se ye se ma sujafo so momra ne mompa na musu munya yire anyanyam bia no Omo go no Asem Mpe da so mo so ye nam enti wo mo nche omo ho nwe de wo mu ni se esesa nka sofo no e ma ne wo mu ni ekunu no ne mema wo mu ne yire no mo no wo du wo mu gira ho na hwehwe mbe yumpina amna samo asem a wo kenya me no mi anu nyina na nru achi ya yete ha baba wa bi firi sejo so mpotam ho ba ya wo se ayi sofo no pia be ma ne se wo hwehwe mu nya wo yiye ya be ma ne se ohun ni se ni bedi na make se waka ande waka na waka sa but ade bia no de bia no bonyo bata ho yen kasa de ye kan Asem Mpe da wunya problem o ene ye kan me say sofo kra no mo yire ko munya problem entu ji se ene side be ma shortcut ho dia eni kwa sa fe na obi transfer dem pempai bo abompa ye pekunu still wonya bia mo wabo abrewa na nya asofo ya so ne se ya ntwempena na nsu no awade no wantwe mu mpena enya ade abeku de tue mu se de me meka no me se mpa bo no obi akose opekunu entu obi kan se ni opeyire hwe ne sa hoto baba o
Could be a hobaton. Yeah, but And Yanison Casabi, young man will be a bomber. Young man will be a bonko. and now what pen about what would you be on what dinner call baby Shagalege? Shagalege was the young one day and you be a what am I saying? Shagalege. Young one, media, I suffer for the Yansa. And the young man be destroyed them, will procure or Barbara. Yeah, Babaso, I would yeah, Aquaba. Yeah, oh, now what is saying? Oh, Querada Roma, why if a papa, a good year, papa be. Oh, no, why if I say, Nana Mavu. Now, Yamia, no, a formula saying that he has a partner to me. Hey. If I tell you for man, no, I'm a yak to a woman, so called me shut down your flat, sir. Unyaketwasa. Unyaketwasa. Unyaketwana moko me bomani prepare. Abigail, Abases right now so. Abigail Lamina ne so moakola ne idi enka. Eyi kuku anso so hepsa okita ba ku bi na ye flat ono kura ehwan. Right no. What you show my do your flat. Flat. Sompa flat. Sompa flat. Me ngo body na manya. Ayo! What's Wajane? Of I can't say. They are walking. They're walking now fast. You can see a chat, dear, be soon, yabi. Oh, Debbie. I'm not yes, see ever. A woman next batch. Debbie of our way. We'll see a corner window. It is a matago. Meme one day, a good year. Many a good year, and a young man one day. Now, mammy, you became where you're nine. And Mamma Mobile was so be a moya nine, and I some brosa. Nebia, me many trio mu pass or not someone, they may share said, and I won't get it. Mamma ban a flap of power shot said, yes, see one near my book, grandpa. What can I say? Sorry, I know. Yamu, yes, say, be one woman. Yes, I say, and they say, Nebia, me pet wall, say, young what you should be not say, good dear Sam, what you should be. Yes, I say, and they say, Yamamuna Mujao. Beman Ede, a so bape. Dio. Now, Beman. Seven prejudice in your quine. Yes, first one. Call a man as a line. Quene coach should be open. We do maybe love a developer. Love a developer. First story no order. Young quiet any more answer. Now young fat if to some no emla. Na yen hwede e besie wo saasem o mra saboa e kan mu na me ma yada na me de wato ho na me hwe so ba be se me pa se agudie me sa me ho na o meyi wo nkonya me ene eye fiada wafutu sem ene sen me de ene se wi ase wote ho ama otiri mu nya fine enya pefe ne di asempa do wo yonko esa wo ho na nya pesame nkuminya akeka abomu we yan sad nantia ebe boaw wuti wiase a eya no wadwinadwempa Bible no kan Matthew asempa no said de mo pesa afoforo ye mamo no munye sa amfa ma wonom na da bia ya na meka se enipa binom wo ho a eka wonom nko ano na nka wonom na yenya awomu emom kofa ye die no nko amfa ye wanuanom bi wo ho a ena ba akoyam ena wo firi ba ye now so ene esikai aba wonu mu ai so mu ye competition wonu a onu fi se bi ono obi ye competition no ne yonku na ni nua no soso no wonwene sa de ne ma no afa wote wa na ne tiri mu ayi ne bebrebe esansa ne bone adwen ya wodwen ti no na osusu se nipa no so be ye dai e bia saa na wodwene ma no etienne eya ne yakase ateten krona bia no eya na wo sura yana eya dwinadwempa na ene wo nua ntena yie na wiase wonom a wo kwa wo hia wonom no wo sane aba the same people ena aba beto wonom wo fam ho na so be hia wo mo kwam yenhwe na de ye beya ebetimi di asomdua ba nuanom ntem ayonkofo ntem adwumamu ensafomu no yemfa eno emobra na ntimi nyina ye maye ye ne saa ebetimi aboa bra bonkan kro ebetimi aboa ama onuado atena hoda ebetimi aboa ama kro ye edihim ewo yankasa ya bra bomu na ya anya ne saa ne yesi yenko a pesami nkuminya yenko a ye ho ne ye bedwene afoforo ya aka ne de ya nwunu wonom ho a meka kiro enne sa wotena se na so wo moa bi a wo de beboa wo bi
akwanya bi wo ho yeso jemu ma wo bi politicians akwanya bi wo ho betimi afaso dia boate memufo abanya to abayi no akwanya ba beda wo so je niememu na tememufo ne dodo na ne maburu no enya adwuma ye na sa wanya ne sa some will become armed robbers. Umbakwa kwata kwan mo kwa campaign mo ba no ekwan mu no mbeba betomo na won mankasa to ahyem so wo ye ni ya enkasa haw no emeto eti yenhwe na yenkrakra ya fiefiem yenwuma mu ene ye mia bia hodo ya yetahia no na yenye hoye yeni honi yankasa yeni yehuni ewo suban mu na etimi aboa yen amane ma akoye omuna samoa be ma brewatia mafutu semnie won so de anything you dey okofa samaba na we dande ne ho aba ne de ye beka de sese ye kan bi na so ye Friday and if you da bibia timisi me nko amadwen na meka che wadwen my mama nchia masarakoba oh okay na me nchia kedu gas no kedu sese no de ekoso no wayi amanso a wonka wo kwan bi so na kesa kanso katacho be manko de ejankrofo ayi papa kwadwo ajo so ya fra saying papa ana besiase ajo so besiase papa ye jejeje mu ana wo kan say de nipa bi be kokot o papa ne ko de ejan nipa bi nipa no so ayi mo no se mu fi se mu ntimi ene ye ncha de nka mo ka kire se fa mo fa mo ade enko ene mo nko ne na so no mo nko ba ma ne so magai bebia wo bia no de oni ye wi a ka kire yen magdika ka se ajaba free na no ya se dakese mamanfo ya omo beja no okay ebra ne ba free toye na nya sem ketwa odifo samon so bebia wo bia nso no papa ya chiawo ene wo betene nka wa hande okay na futu sem asama na ye kan ye pese ye hu se ene weda no ede ne ho abanti ma me ntwamfa baabi Abratia unim se ena wade pa ye wade a ena nipa bebre enya wade special man no ye dressing okay that's an idea Abratia we o approach oba ho nye so easy okay especially on fa oba da now first time I hear from Obama wano kan bosso sa I know this say friend man oh say obi a won ma most of them no ya na de won pe oba da no enam obi so between ene krampo de phone na ba ni ntama ayefo unya oba na wo frɛ no na oje ne number adwuma no wawie mu half because first na between me so fa wo kɔ oba no ho anu afa akora bi ade wachi if you only be a bedroom no oba ne papa ntimo ode anase na ni eden eti osuma akora ne kwa frani pa so masima me first na ema pe ho eden ba se say the ema pe mobile phone nti ama ma pe enye den sa ko fro oba na nya ne number 7 pe adwuma no wiem half okay brotia de me pesa me kama futu sam de ma ema bi na no me hwe video bi oba na sema wo kan se wonim die ntia be man frɛ no ana me man frɛ nse ne pe tesa semo yo ye wo ma bi ho no mo a wo hwe wo mo anhwe mo te sa hwehwe nanso be man timi approach wo mo if you mo dressing okay mo me hwe sa de ne pa ye nwa ma no because wonim die ntia me ka sa ye nwa ma no mo bre na de me ka ne se ye ne Ghana ha no ebi ni mo bre dodo na majority carry the vote ni me ka so mo bre won de ntumi sa mo bre ye na ye hu ema na ya frɛ wo mo na Ghana mema so no we mema 100 a emu beye 70% timi mfrɛ wo ba nse ne pɛ okay me na meka kyerɛw na se wo dressing e kɔ high there eno kura de na wo ba no wa yira kura wo free ba onim se what the first ba menti na dress but ye ntimi mfrɛ ena meka sa asɛm yi ama ye nwa manum dressing akese bi a aba mo so no eno na agina wa manne wo bo abrewa wunyo bi man mfrew wunyo awade ba dipa nim anya hyenhyen na ye godu me abrotia makasa se mo se me omra samwa enya dressing bi e beba so bi e se abaso na mekwa akoye bi dabi
And notice who Tiamia, so we are bear myself your by, especially Mano, because any man, my day, Yakobusa, and I'm also my yen. It is our dressing be, now near being fata. Bama better than Waba. And then she want the end of your one. Ya wade abusuani now Ghana ya wade abusuani it is a bia wase kwa beti ase a wase be man ti ase wase be man beti ase wase ba nti ase onkontanom ana ukunnuanom nti ase me ka atama na mo wiase me fa gebi me pese me boni se do aba Kristo aya abode na me ko me ma me nwia bi ho ye ko ye no enam se lady ne kan wonti ma me na anka bibia na lady no ye dwe ya hantan na minim Jimekwa na mdene kwa chame ma menwia no na anka oba me do wakọ baabi de abrati anka bia woni ye bi short anka be mana bafom ye sesa be bronsam ko fari na se okay ye dro de ge no de wo si enti ye kowie no na me ma me sa to nkra frem se me mra me ko no busam se na kwaku no ba do ko fa ni free Meanwhile, of course, when it mammy not a moon, but the ye been the war ye yentino. A man who is soon in the pine. And none and know your banner would tell me too for say. Show life here with the way you're dressing, the way you're cassa, the way you're Wofa is it here. And yes, dressing be a bar. Yeah, I also opukoko. Yeah, can't hide to say a journal. Quite not say now you to die. Me pese mi busa se wo oba na akoye bi na beboa efie na wo pese wo komu no ana nipa na mo ba be se ope no na busuafo be pensa e wo kwa bi so hwe awade on me metie oba dre wo dress bi oba dress a e me fe pa wo wiase oba obo kan ro me hu na bibi ya ye me kon ro awurade nyankopon anye wo ba bi won so sebe mpraduasa chin dan nan a e fata no e bi a wo mpede batu hu a efe the bisu na ti sebe na nkwanhwe a emfata enkoye amwa obi dressing wudwe ho a won ti ase hu bebi akwakosi wo so hwe ne catalog obi se wo hwe ne TikTok ene wo kwakoye bi busa nipa na wo ye na wo pese wo ye ne look alike no abushia be mu na wo ko aye ne culture na se nye ne culture enti man na ama ye nwia manum bebre kami hu yanka so akech di ama wonum ya pese tufu ne se enye hyenhye nyina ne se be ye gold ye me dress ne nkofom na no me hwa bi se de munesi difference na ba ne doso but nesi ye nka se menhyo be bidie ye too much obu okura sebi ukoni wo di fufu a the way ye wo sie ti fufu no wo beka se onye Ghana ni ba the way ye wo si di ne nsa eti aduane no wo beka se ya ho ne Ghana ha na sebe ene ye nwan ma omo abroche e wo omo nkra e wo omo no bebre ba besua sebe ya mane ne amamre e de ko na wa wote a okay e bia jammo regai da bi obi timitu na ni ntoya na befa ha abede na be ma na ba se wote ho anu no ye ne memma ye ne yekoka ne ya pamocho na ho de amayen ne de wu ye bede ne ya ba okay etimi de mafutu sem ne se ye dress ye nwan ma no mo dress no omuma no mama fom no mo kwa akodu ba bia no no asan atransa na me dress yo me hu ohwam me hu ofe bibia me wo bi na de na be mantimi am me se so dressing tia ye ma no mama fom na no mama ba fom a ye be chemo ade na wo mo ye dia opro na duane ne abe ade na duane ne de kwadu asin na duane akonkode emema ye duane ne mo ye bewe mo aduane ne wai mo ne wai nya me de mo maaye ye ne aduane ne mo na mo kwan so da ye ho da mo sana te wo kwan da botan so okode de so da wiem memma kwan da oba ho na to gese e baba mo ho no edu mebi na ye ho na ya pamomo yate mawie ya da ase egode wafutu sem anything enwumrei abrati ameda ase mechia ye tiefo ene yahwefu nyina na ne mafutu sem na mse matena sidia a cheke ni ema bi ehu said the star nipa bi ho kyere wo mo pa ho kyere dendenden enam se ye hwe ye sika semu yie nti okay ama ho kyere bebre aba enipa no bi no mo so
enti ene mafutu sem matudi se ye hwe yesika sem yie ye nyina ye nim se de o man ni mu ni se de nipa setena mu bibia yeska enipa wo beko wo bebo wo bedidi wo bede wo bebo bere oni nyina yeska na mum ne afutu sem amede ba ne se sika bia na nyame nam adom so de be mayen no ye nso mu yie titiriwu ni abamu abi a wasi so na nyame aye wadom na kakra bekuta wo oh weekend bia wo no na fufuo be pia bonten na wakwajeje na ade amu na wo manom fine mo benom mo beji mani na mo busase na wo da achi nsoso abrati aduru mra bi na wo beduru ba bi me nkasa bi anso a wo no ne nye o da bi nya sara mpese me kire na emom ba bi ho no ma wo beduru na ense sisi table so no enya asem ketwa eboroso ebi okra na bia behu aba ma ketwa bi ne mpanimfo eno ato saa ne ma ne nyina ade ayedai ade ama wo mo ehyi sika but mema binum ma wo ma ne nyedan e ma so eti na efutu sam de me kan se ye ma yani na ho saa ekwan ne so na anytime bia na mema no bi abrabo ebe ye basa ebre bia asem bisi abema wasi so nyame aye wadom sebe mpreduasa efie kura wofiri muamu nye enaja wonye sikani bi ne waso mu ena nyame aye adom na papa na firim papa ni be firim no ena wosom papa ni papa na dwapade ne bibia ama no nanu nachi no na kire se abranti yakotu agoro wa abonten nyasam ketwa na wotwe bia ye boso efie to party akese na ni ba ne ho so no na sika owade yo na ni nyina ayedai afiri ne sama se wa beye 0 enam nani a wa mana na ho ne sika a wa anya dai wan hwe so yie nti ene hwe bia na brabo akowie titiru ne ye maame no mpanifa na yen ma no na ofa ka se ma ye sole aye ndresi dressing ne de ye ne mom entra so da bia ya ne ta ma ye ta ka se me ne ye adwuma ye nyahwe ye free ye adwuma nya na ni kapre ye dwapade na gu wardrobe mu no ye dwapade ye sika na ye peye no eno na gu wardrobe a ye bia ya na niema no e gidi de ba no eniema bi wo ho no ma ye ne ye hu se ehu hia atiefo ni adofo no me mbe ya adwene se ye ne ama ye ne ye tumu se niema bi wo ho egu ye da mu ehu hia eniema bi wo ho ye di sika akoton ana dadan nim ye ne ayempe ye tambeto abonten a ne apepa ho ne asade akoto dem eye sika ne de kotoye eso ayeden aheda amanfa so bia ennese de wi ase ayede no momma ye da achi hu hia yen cause obi ni ma de chiemu asem ade chiemu asem de nyina nim se ya nyintasem enu nti na mpanifo se wudidi a jabi enti kakra bi anyame de ama wo no ye mo ye homoden se ye be de ye be somu yie na aso aba ene ne mo ho ye hwe ye papa no mo anwuma kese ye titiru kwa na me papa ayi Dr. Blessed Foster Mejidi se osi suo ni sika se mototo ni yie kenanya ni se nyame aye na doma ja obabi adwuma aye soso sebe ye soso ye nya bia aye den ye no nti de mesre titiru ni se ye ma ye sika se mu hu nya den ehia ye hwe na ne ma bi wo ho ne ye beto ana ye be ye na hu hia na se emmoa ye ne a ye nyai because kakra bia ekuta wo bia no ye nhwe hu ni se sombo ma yen etini e mahunu entoto ne obi wo hokora na damfo e maame ayie ne pene wo ase bia yie eno ma bia hu hia na obatan na osori agya ne ma ho na wonam ba bia ensem fata nyese bia wo kwa yie enye but hwe hu sade na wo ye na beboa na yie obi na maya bi wo ho no asebe mpra twen bi ba sa bi wa wudi se wofa o ka se wo mpra wofa yie ya wo koi enkosi hwe enso asole afiri ba bi a wote asesa na fufu adi na chi atu o mo ka sika ni nyina shiska e ya de fa so bi anye dai e heda ni sunti ena futu sem kakra me de ba ne se madaroma etiefo mo ma ye hwe ye sika sem yie da bi ampanifo sika wantaba etu se gudan bum kra na uyi ni kakra anya dan ya ebe dan ebe santi kakra na nyame di ama ye ne yensomu ne yenkutamu yie obitimi ye adwuma pa so onye sika bi atore nsem anahye obi di chewingam ebesi niti se wo ton kakra na obi di atini atoprot obi ye adwuma kese pa ebi krot bangi ano enso na ebi kura mpo na entabo dan kura na onye den na woni bi nyese bi a wuti na enye na emom wotutu sika sem na woni ema bi ye den eyi enti na futu sem kakra me kan se
etiefo ne ahwefo ya daroma yetutu esika semu yi na enye nhira emfama ye Wofa Lumba me da Goodie Paulina me so me da ase Awurade Nyankopon nhira na ne manyina nkotote emfa ama wabrabo ena migidi yese futu sem no ate afiro bia no ohene yere ode ne dia ba kono so sanso na efie panyini onso de ne dia ba na Paulina nso de ne dia ba me de ketua bi twim na yekọ ene bibi nti ye sheda ye so apin kakra nza Asem Mpe Nipa no yete ho ase o enti etomre be ye fre bibi cover and cover na ne ma akotote adwuma ne so de etomre bi ya se obi cover bi ko ye bibi na be hye bibi mu na ne ma akotote gwakume ba de bia me hunu ya me wura hu ya sa ma ye late eno na ne me pese me de ye futusem ede ma obi na ne ma akotote bre nsuo ne ba no na me hu pick up bi te se ne load cement gumu no na me hu se nsuo to na driver mpo a wo ye company bi driver ote wu twika nipa ye kofa ne cement o mu yetu o mote front me hu papa panyina na no na papa de se obi opagye otopa no na odaka ne to ne nsuo na ebo no se de ye to nyina no odaka ne to na ode ade ketua bi abo ne tiri so apatase na me fa pragia dropping enti mi gina ba bi filling station bi mansuo no etwa kakra enti ye kọ no otim so mo de o ma nyina abu papa na ma wa hu se wa ye se peten wesi wo na yi ni kata ne so enti ye tra kakra am ka driver se oh na papa no ma na ma metena inside was o ja no ndi ja no enti ye ka ne tra kakra traffic sa ache ye na me bubu iska wo me butum na me so won tra so beto mo na me ntoma no enti o mo to ya na ntoma no wa ndima nka me daase na wo so ye so we am just a kind of call no started partwa English efrafra be say obi obodam no okay cancer and you ka na try dey kakra no ka afi na thank you na bana no God bless you, may you live long, you go far, don't worry there afi ye track na ni ma am just an auto front na ka say akwotena abuluchiri no mabo na ba ayese nti afi aye traffic ni ye ko na driver no mum na ne me di ngomo no ne me di ngogo ko ni tie wo twemu ne say okwa abuluchi no obobra ekọ nanim ena efiefo si fie entam ne se ni kwan so obi tukwan no tukwan wo se abu abusua enti no omode dama kosi ne so wo hote se abuluchi traffic chia no abasa ni obesiri ska uro gracia no pausum onze ho so mso so sare nso no de sankwa asem na no mabo na papa na ba eno aba no obi cement no so so na odaka to se nsuo bu no onipa akotena abuluchira wo mu pen am making money bu abusua pen we ne de aye no ena futuo kitu bia meto ne se mfa wo spiritual background ni agro abraba ye bo no e too spiritual yenya ye nim Kristo ekwa asole no ne o ka kire se yensom ne honhom ne nokure mu enti Kristo som kora na ye honhom mu bare ne honhom ne manyina ya abonsam mama ye di togo betena sia obo ne bo se ontena ho emo nipa bi mfa ne se kan nwa nanka ote ase ne ba ne yere e kire se e wo so yo nipa ye too spiritual me no ka se me no mie ne yentu kwankwa abrochima mu dawo na enso okura timi control fie ma manya bibidi e ma yiri nya bibidi ba me no ka se papa ya kwa aba ejapade a wo ye nyina no ne nsa ntimi ameka obaya ode dam na aba edo bi ka tunsu obo no koda wonim se enzu obo no o transia ma abrabo akowie wo sa ansa no abebremu nyame anaso ape ade ne pumasibre mesrew memfo abrabo nni agoro asetenemu bibi ntimi nkwa agire ne ba mewra ho ne pa ne mfo amenya nkofie ya mefa doso ya mehwe obi atofo so aha nam de atume hofo ehunu ni ato obi a na mekra wura ho buza se kwaku mecha amache ne so mechire mache obi wo ayi hweye ko divoa waso ye banka ene ya ma obi afiri ba bi o ne ye do ono aba manager wo ho kwaku ye ku no odakete so bramontimi nzole waso hwe program mo ndi ahomachi no ofele me se obeso o mara na memfa ne nko ba bi enam se da obenya ho not knowing se wo sima ahomachi need room for o'clock dropping from Côte d'Ivoire. Fait que ni pas na bo abe dru be ndey. Na o kan se bi se we obi atofo. E fi obi mu atwa Ni emia ye kuru ebe no ne ye correct. Kwa gu ni nene atome no me mu ni ame wadwini ni me hu so. Atofo de a atofo nya Asem Ketewa. Atofo de ze dwaman kura ya be mu.
Oku serious o. Papa yo kana se mi se isu obo na de no jakata ene onya brekwen. Bibi ni so kase yen nyina te see you. Edam nya de pa o. Oku me se me di traffic no driver ne to ne bo. Driver ne to ne bo ni mi di nkomo. No waka chem say no we say okwa abusuan si fie ma no osa pe busuani panyi no asa ni sika nyina ma no wensi no wadi sika no. Nti e ba so friend so obeba no wakọ baabi. Se be ya obeba no aye krakra. Ene ya ye ne sa no wo bonkofo asum traffic mu aburochire ni ye de awo naba obedu on kai hwe o. Papa no so ba ya on so daka mu pram on so de na koduru ni si ne yi ne to wa nam se di milike nsu ama fa bu abu mene no ba ba ne de ni yeso me di nkomo bi acho me fire fie panyi so me hama na o se ba bi o wo de O se me o catch me na o techira ya na achira sa aye kwa to de enko enim. Already show bi ana mari 0551931931 0551931931 0548931931 Bajo Fred Brown man say ne man ko to team famaye. Hello 0551931931 0548931931 Hello. Hello, Pastor. Good evening, Madam. Bajo me to nka man enko. Hello. Nenzu. Hello. Kwakwe. Yey. That's it. I got on your kuma Wofa say accuse me the shopani. Accuse me mo adwen jira nko. Mama ntia meta pa ba kon drink water manida aja kwa fa ba. That's daily. But me get say kuma to me we enche obete nka. Matia. Kwaku Asem Mpe Nipa say oba de nto kata kire be ma ye dia topa ene yi na no. Ene oba bi wa na man dress nyina wo de nam nyina na say wo pe be ma e ma be ma ase ne pe. Sa oba iswa be ma ko fere no de nsa be kuma pete be ma na say o ma. Na wo nya message. Wo so ko no ho fa so nyina kire say adwama na aba akọ ho. Well, what is so pa kama. Na be ma tinya bo ma protu. Enya be ma wo kudro say kiss me. Enya be ma wo kudro say kwaku Wofa Lumba. Ye be me ya so pe. Nti ya ye hye hulo. Ye ya me ma na wo say pe. Kiss me ma. Kiss me ofutuo no de pa enya adwaman. Oba bi dress so pe be ma ba be ma hia ne kwan mu so no wo che ne ho kire no. Fantastic ofutuo Awurade nhyira pa. Hello. Hello. Mpacho odi ni ba bi aka sefri. About your very militant. Anti Milika sefri. Abutoja, Martin. Abutoja mo adwen jira nko. Yo, ene de mo mo na de e ya se papa na mo kanu. Me ma me ti abutoja. Na hwe abutoja ni na obi abazo kutu. Me no ka se de ma na da kontu tu e. Wo ba le siere ma mi abutoja na se wa je bi dam. Na what da na ko dina mo ye da what da kama tiro. Abutoja fi un dinya ni na ti go. Me na mi ko dina won to da do we fi na na. But you are speaking Spanish. I'm not the kind of thing. If you are trying, I'm not a friend. So, my name is Yatum. Yes, you didn't know. You look, I say, Mamma, what a man. Let me look at your Mamma. Any dear kwaso wase ma wo kan de sebe enye futusem na nya adwenkyere mpacho ye story kese o so de banan nso ye boa na afoforo nya bibi film na won so na etimi boa oni wabusuan etimi srew ye be fa na man peda even say entima amfra okra peda bala Sompa Asem Mpe Nipa so hwe ofosu ohene yere anase o hwe eye omona samoa na esisu asem ho na ye heda ni nkomo pa wae and that's I didn't shira no onye okese. Hello. Wofa Lumba. Yay! Media. Na congrana friend. Nana one aye furo. Ba ko pe. So wani mu na wo mu no. So is what to. O yan komo no. Ene de over catch you. O Asem. O class on Fred okunu bi nkamia dokuno. Na ko sero to. I didn't drink. My ending command me. Me pesa Sompa tifo nyina tina na wan afuti semedi. Eziame. Afuti sem nyina na se abrabo aboro nim.
Yenyawo ba asase so a wo se jesi wo na so de no so wo bobo so wo nwu ye ma yenyawo wo jesi Yakobon de kamera to so agoro nja bro endi ajebi a wo ye bia no se edu ko woma edu be ko wom na nya wadin se wo di agoro kakra ye serious kakra adi ye de ma fa nya ajebi a wo ye na brabo mu no ye serious wom endi sa wo pe mana man wadin sa wo pe ma ko 2 years no guy no ja ma sen adi a wo ye de tin ko woma ye serious for that. Hello. Nana once so board amaya boss odi go then you made aga odia. Oba guys your bad you didn't be aga every. O network no down okay 12 bi na mo within 3 seconds went man na ho dey aduma bedu. Hello. Amfa answer facha ya wate wo so hwe bit na TV no ho a hwe bi wa ya de papa say otimi frɛ. Hello. Yes sir. What is that? Everybody ada ma na nso Toko. It can be now but don't tell me no ministro wa. Me bankra na ma hwan. No. Me kan ma wa ba tru. Me bankra na nko ma hwan. Dampare mame. Dampare. Me ka na awonti wa anaduka na nkaso. Kwan. Anadu MTC for no won jare kwa. Kwan. Awonti tuwa. Wanchi tuwa. Wanchi tuwa anaduka na nkaso. Ada akronfo wazo ana. Anadu MTC for no won jare kwa. Ka dia kwa dio kwa japanso. MTTU for. Okay. Nyamisha ma you free money how ye kwaso aka che IGP dampare we dey obi na afro wonso yetimamni oya Abraham bani bia wose wanchi tu ha anaju MTTU for mini akromfo se do masia ye hard wo wa kwa so no mesre adwuma kese a dampare wo bo nipa ni ku ho ne bi no nti wa aposifo ho shom sapo munzu shewon kuna bustu wo na niema enkoto temfama wa ne nipatemfo. Hello. Hello. Eba jodin baby akasefre. Sunya mbajo sunya fo nyina ho ye. Okay, mbajo adwe nchire. Okay. Okay. Udi wasema wo kan ye serious die no ba say hello na ndefo ne dekesi na omo hello wasem na wo kan no de ye pa but ultimu say aye story form ya ntehwe indi try say bibia ohia mo a brasompa Asem Mpe Nipa na ye mo amane ye mankoto timfama. Hello. Oh, yes open gaze your family teacher JB me free new long group. Mr. JB bibia boko de Adam Lumba me kabi bia sere me sika wasem na mentiasio. Me so mpo asem ya kura me hunu ba bi efire. Me kabi bia internet me sabeka wa number nka wi ase de nka banko ya nka nka mete. Oh tobo na ye dan nyame. Ye kura ye dan nyame na body. Answer the best atene the numbers big Google so edit tobo for sa number ni bu frɛ na so Wofa Lumba number on sabeka na ya tutu nkomo wate. Mate wale. Already nshira me da se pa. Hello. One etie ni hu say hello. Hello, Pastor Maje. Yeah, go baba. Pastor Mute say. Already ya de do last two callers. Pastor tie mi Wofa Lumba was me. Aso kono for me yere ho ye.
Nansa me tese wo so agi akura afiri me nsam dia mo omra san se wona me wo ho man so chimami obese otutu ye ntamu ana na obi a ye madanzi wase wo wanka he omono de na me kire se wo so dia mo omo no se se wo za so Wofa Lumba so ama omono kura ato ama ne me a obese oni ye ko ana ne se na no wanya ade ya ma o yire wanti manka bibia mfa no Mother's Day wura fi kwaku wutimi kan mi fa o ka ko baabi ada o ka ayo na for example friend na se Wofa Lumba mini se no omono ba me man mo ade tira ko makuro si no wa ya de kura aha wa ade tira la Beba so imagine me say me bro na samwa samo kai no kwepa na bi wo ho a omo dressing me brother if you akwantu mo buy oba na one oba bi yo na me oba no me na sumu ni na me man ka hwe ja say o kuma yo bi aka e no mo ko me ma me ho ma me san ka hwe ti afi de me ma na no ho fa no na obi ni bla mo ba no ka tell me say eni ene bla yire no de na ba ha mi wo ti asio mamo mpene da na Natalia aka se wo tu hwe na ne he ne more na me se ni etwen na oba na ba me bo na mane ni nya mbo no ato nsa afre no obedi edi sa asem na ma me ne kan me gba da ti aware na amaso enti ma no ye dress ye mo we ne kwa ye sha wani mo ye enti bi fa nya shi o da se gan ite o mo nto mo life no so yankopon ne mo nya ejuma Everade no nya jo last caller na afi yenko hello yes opening person we didn't be aka say Sompa TV ni mbajo ho na le to ye ndi ho na yati ayo me journey program kaka wo so dada man pacho mo ma IGP da parla sonte okay ya kwade isi amekase mi fi promotional na enkofo na wa begina ya kwade titi pole hono in fact nde egibi a we si kwa pepe kana mo gina na madre e woso ya fo mo se obombra na mo mbaye de e mo boa takrade pole on papa takrade pole okay me enyu film ni anto ne nkra na nyantam Dr. Akufu Dampale omo ayifo sufrew ngofo ewo takrade omo sufrew omo se eye pole ho no aposifo na ejina ho no mam 2 cedi mam 5 cedi yo mo de chen yo di wi twam chen yo di wi twam chen yo de smogri yo di ni pati ni okumu bi chen ye besede ye kwaku eno ma ahomte o pao chese ye kanipa afutu sempa o muntie pa aposifo o maso odin love ade mpanifo betre radio show TV show kasa se bribe jeni ade me so mam 1 billion kura na se o beje minim ebiji mane efe ebiso ji mane eta kwaku emfiri o mo nso o mo nyina akoye 6 ndie kwa bewie mpanifo na that's the reason why a try bi na me company for no me kasa ya attendidie no kuro no ya tenase ya dwene ho ya te ase ada aso da ye ne abie ehunu se ye mpanimfo na ebokuru na bro the try bi na me kasa na ya attendidie ase kira ano no ma hunu police panyini bi se ma kasa me wo fa ye commander pen yes ye ka kire wo mo be ba be yesesi nyezo mo gina oni om gina mo nko ade o you go and do this ndie go wie mpanimfo ntom na ozo mu nu ye no mo ye na wo be ye Kofi ba mi de bi ka so mo nso kwan so anye din kaka leti eseji o mun san go gu pa so David me de ka ma se me fata na mani ewu pa o nyame ni kure ni o kaka ka egozi sai o se enka so mo adwuma no mo ye na mo ye adwuma ebu hon ma asem wo betima ka asem de achebo wonye wansi di anase wotan ise kwa matum nsi police ni bi o ye hene ya wota agina aso kwakwan so tuntum to buru kama on netimi gina na mo seed be no agina katachie unkwa hia ntini ya ha o police adwuma se benyam papa dia me meyiri utwan na ache se meye adwuma misro obo ne nyan kwama me me so hia man bia me hu na na mateam na no no aye o sei na okọ
why hene yɛ na kodi hene maka ne sɛ askɔfo nyina be hu ɛhɔ ne ahode run about pan ɔtɛ nya dundum ba we obi beti huna chese di wo jefi wanti abrabet maka chese opani bo ya kyerɛkyerɛ o meda kwa ma bra bagubere ni ntu de ye computer so de abasesie ye computer so de abasesie na ya de dwumade na to aso ama. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prekasa powder siesi nipadua na abakọ ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prekasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum abode ade tinema no hututu no oba mi tini kura so wa hututu ayo senior me de ade adan keba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef dan keba product we dan extra we wonu ma wa hututu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso e mi sisi o ene o so problem there senior o see dan okay so wonu dan okay okay sisi ya we ni na ebeja sa we de nyame sha mo njo ba ke friend dan keba tonic wonu ma bi o mi npa na se na mtumi ni na mtumi dan so mi ni ebi no no o chale me taibo pa sa si a dan fight okay na so koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na mo ja nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so mi si a dan fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho si na fifi ti as that team boy ya go Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajeje die nkrato yi atu. Okay. Aha Sompa Asem Mpe Nipa na pere nwasemu. Ofuzo weka jese edigade abakade kumasi jom Sompa Asem Mpe Nipa ya namsuru ya namfom ye otententu ba for ye boy ntaba mo ye soro ne fom nko a into the fast rep for the fast from mfimfidi na se wawie bibia because ho de ye ni hunu koduru ho na ne ma akotote ya tenasi ene ye wonsam pa de mamu ene fiada yinso maka chem se Friday bia ko before birthday ye nuanom so areho ato won so no Friday o ene nkofo yifunu wo mochire ekode da won wodifo bia no wote se wo ohiani bia no wote se wo moborofo bia no wote se wo obi awrade a surprise na no wote se boga bi ofri ni kurum abrochira beduru ni kurum a sebe wanya ne ba bi ko ene wo munyina no ye kope wo mokoda breche se wi ase no ye nyehwe eno na migina so de ka kire wo se so obi bekun sa nkwase yakun de ne no osisiri prisie obi jijiwa jijiri bi na sasabo nsam kra ne bawu ewie akai
ne obi be bia ya kai na awrabo no kokko nanim nko a me no gasa nyina me maame Anita wote na fidie da ha o hedumadi no awrade nhira no Dum Bishop Reed Condosman mo amote sokoban no sei no Kofi Job oni Mr. Yabua omo te kwana tum kakra bi no mu je mu na ma traffic e ba no omo guso den ya sei sokoban aye akono awrade nhira omo sa kwana so no ofa osenso wo juso otompa boa eja sei awrade nhira na onye okase ene asem bi da pono so asem no ahomete o ahomete asole da ho kakraka obi agum penkwade eni se Kristo nso onema ono ana eje sa na Bible no aka kire sa na asofo no eprichi kire ebie mu so no wose wan fam free sura amawo a untumi endia na ye panyini se memusa se kwagu aka kwa asema na ebobo ho ana o ma ne ade eno ma be kire madwe so so hwe ye nwa no binum ene nwa mama dodo na enkoma ma no ko so se mema na kwa bi so hwe ho so ya wontwamu because she ni papa bi a wo mfie bebere afi na ne bike area na de ha me kakra ne se ye nwa ma no ya ye kompai bokwa sorry na kwa kudie wo mu ni se at times ye kompai bo a wo bere sofo se awarefo mem asujafo mai wodem amra ne mompaye ma wo ubere ni mapa wo masori a ya na ahomte ye wo mu ane bompaye mo yes mu nkotena se asujafo mem manso nsori mra ube be mapa sabe predwas ebi wo ba no asujani no ebi kro betima so sa be men ma left no ama wade na so love develop edume bi awade awukọ ware no kwagu ebi a wo mpe na so mo na mukoka bom no me ya o ama ye nwama ni bi abomrewa eti kam de me nsusu ye ne se ne samafo ne mbaje me madwen se nkama no asujafo ma no ene asujafo mema no enka mu pejo mu nsa ne sofo acheche sana mpese mu nanka asumdua ba ye ne sanka hoto ba ko bi anya ne de emo me se ye che ne sa anso a ne sa ibia no de obeba no so no ni asa che no obi anya bi na ga de asundua ba kwagunya za na bezo hodi ye ba ne ya ba ba che da bre mahodu groze for say enkan kire wo se ko ba na kontusem pa ye Dubai adwuma ye kwan so de a omde ni pe tu kwan tote o so de ompe UK ompe Canada ompe America wa homoden be so Dubai because ho na ne bo onye de na omse bra no omfo tu kwan groze for boy adwuma omo boy adwuma groze no omo experience ni ye GRO na ze no zo ye ZER groze omo boy adwuma disem getre manya kura ma spare ama hunu company ni dini because omo be tieska no omo bode huru no omo kire se ututi patrol kwa ani watu adi unyaba omo de wo kotote na wakoye adwuma no watuetua na ne ma kotote de amount wamse wo ye saluna eno so no eye simple so mbetimi de watu atukwan production omo timi de tukan for my oba ombetimi enzo aboa ede watu kwan making was it drivers enzo so omu hia bi de omo tukwan production brofuna de anu de ne wa ha kire me pamatum buwuram na mesin fo enzo so omo de mu tukwan na ne ma akoto like one sa no djuma biara waye na tiazefo asasi so dia eno na ma Dubai ko na yefo no e dia ma groze fo omdo betu kwan simple amane ma akotote dia ma ndi ba bibia wo nsa no djuma hairdressing wo hemowre uye makeups usidan uye carpenter uye tipa truck wo suatwi sa nyuma ne dia wo mre uye painter uye designer oye contractor omzebra no mfo tukan ko Dubai udi oni scan sheda ndwe no wonsa obedu omwani mkombe faso do wakodu na eniama akotote dia mawo wa wani ji Dubai akontu hu bia no watu adi udi oni sa no djuma bia so obetima from number no na ebi nso so na djuma ofro da ba bia mema modini na omabo ama niema akotote dia mawo because hakro mattress elno and extra more, yes, and they will do it for you, don't worry. Number is 0552 83 2681 0552 83
2681 ofroma ombejo so na niema akọ 30 ede amount na waba eye maame Abigail Asantoa maame obo adwumo Christ Inspire Ministry as of mami or boy juma gidi or say obasokoban ampa yu hono a mama say a new estate hono bo or say bibia hinta honhum mu a enema enkoye mfama obi asori atia adwuma semu ebusua wo firi mu sikasemu a tumidika na bra bedano no mo mama so fa ne number na watu adi number ne 0243 263 8990243263899 for mama number na friend na enema enko tote emfa emma Dr. Dank Dank natural o se yan kanjiro se baby bidura yale hwa wo san ho a why mistake Dank se o chirin kase oyafunu ya na otipa onase yetititi suruku pese che oboso osade na watu edi typhoid otenete dog sinindo bebere gu abonten so but bi o hia so ba yare sabia wa fa number 0244017556 0244017553 ofre doctor obejo so na niema ako tote ede amount Lawson beverages papa we me boni di anama me o Lawson beverages papa no ade am de pena se bibiduro no wode ye ensa ema wonom enti wode onim burokura na wasa na ma bibiduro kwa so na mensa kwa so se asa wo yade ena unim buro nso so a wonsa so kɔ ne herbal hospital wonso mo sa wo yade enti ohunu so obo ade nu buna ne sanipa yade no obi wa onim ompedu nom se ensa nom enti wa yada de bibiduro kroje na fransem enti wo Lawson delay man a wonti mo adwuma wo mpam na afede na wo bo adwuma wo mpam na ne on so pe na bibiduro anom onim sa nom so akɔ ne ho na wabo anya no nko ayade yahudu bebiri papa isa to se fa ne number na 0242 133 577 0242 133 ofa na ofre no a obeje oso na niema akɔ tote dia ma burukutu ya bemensu de eno ane burukutu fo se obi nipa bebiri asua nsa no mo nanso ekura no onantire okoto ne ade no onum nipa mu no ofele to maye ne sachets kwa so se wode okwa de sachets miensa nipa ba ko pegina ho no ato miensa na hye obotom nti wakwa akodura yie na ase ne wekipi na ase no soloku na ase no ubedi ufufu no wo fie ho no a ofele obu ho no ehye ho ayanse wura kitchen wura bata so kodwo nso aba no waboni se etire wo so ubo wie so abetrefo no nyom de be hu ase okasa ye tenten no mo se ni wanum bibi eno ye ntimi hu ni se firiwe ya na firiwe burukutu na yesa mano it was all the jibisa na niema enko tote eno ohene ira kan se mi wi ameka kirem na niema enko tote ozo ofi a onya de mi wi ameka kirem atakwa the story na to us it nunum bi na niema enko tote ozo onwura fie nhye wo de ameka kirem wo de onum bi na niema enko tote number ni frebukutu na 0244 620 294 0244 620 okay so the penyin so ka se mi so obadi ota yes a on so ele team comfort to a level of there is a miss you said you ma ye no a gofo aka nsem sal me fancy da me koso aka wo say Liberty Conference me am name o ma hene ya odubuache me de buache o ene o de buache oman hene yaw adubuache ewe ebra urade apagya ne nsa papa yi wonya gina simpie ne so sa na ne tini ho timfifire sa no na worship ne de dafom sa ano odine ewe ebra sakola man ya wo yensa nkyere ne yo man hene ya adubuache o yes sakola ni bi di hwamo but oman hene ya adubuache de sakola nde ne ma peba papa we wo boachuma gidi na bedru Sompa ha unsa nkofo gina ho obi kura buku appointment pese ode papa be di nkomo na ho brase ne ade no se do besi ni wadi nkomo cancer na ne ma 10 no Liberty Conference boachuma nyame pa 29 ye hia e Jubilee Park wa che se ampebe ba beto Wofa wo obana me ye worship ne magino me muna manim se ho ne me serious o obetom wa adaje nim o man de ya dubuache na na Wofa bonachi do na ne me kotote wose bra asem ni tire da so ne se wonso bra na eba beje wawo beje waware wo ware na woni di so
afi saa ne ye kɔ no nti wo a aware ye ho aye drama wo ho aye drama program mfani agro o maga nam so no every year bi nipa hia wo ne aware no fantastic nti afi we mi hia numbers over numbers na ye hunu se aware ne koso na niema kotote de amamo saa so na American chiro se obo heba obo se menka nkyere wo se omode niema bi da badwa so omune ka kire se ye de prekese aye niema abefo kwa so a prekese pada bra be jibi bobo na niema nkototi mfama omuna sa de sa memman ennemu aduro no aba no brabaji binom na niema nkototi mfama afo so bia ona ase atatai ofro ka check to e bia so na ase ye dufu odon se mia na atom wu na chest utim se ne wo fam no nya agorokora ne bone kasasa se be jiprika ni bi na niema nkototi mfama oro no no omukura no atrimupo omde ye ne sayade ye bodo sao obitimi no mproke wose na mensa buo mayi abayi obitimi no wose na mbo mujaboro so nti preke no omkura trimupo no omo ye nhwehwemu de duru ye no preke atra ho brabaji bi na ne mankotote emfa emman phone number ne frɛ 0249 761 508 0249 761 508 ofre preke form bejo so na eniema akọ toti ede amount ewrade nhira o sa akwane so se o baba beji bia anom na eniema akọ ene wo hene mehia senka ono beto sa abom no Urade na wetimi ejejanye wo fie to de bia se ukuru no bi wo ho a opese eto no wo hu opese wo hu akosue kuma na bribia na waye ne saade ama no won se bi wo ho a chimba ho obese ayi chimba ho wo ho anti akonwa no 3-in-1 ni mu na hwehwe bedroom kwan na mpacho no akoda so do na ba kwato ne tini so na ba ko so da from what mase na ne emamu abie kamanti no onko ya ade wo bedroom ho krampo na obenwa ne se wo ko ne wo ba onko fa hwe ekya hu ese no boa hu hwe wa hwe na wo ko ba pasa na ema odo ne mu ye den biem be ma bi wo ho a wo mpe kwatere kwa bompatasa anase tompatasa toma wo ho a na entoma ne bi wo ho so na wo de agugu what mase edura nwumre se aso am e light of mase no wo dampani mu a na wo de no tete shine net tete janti ne yehu dem ho mpa no so nyina yehu ebi mu nso no bi wo ho a wo mpe kwatere kwa se obebo ho adagya ne na ne nam wo sa be ma bia ne de wo pe enti obi wo ho a wo pe se wabo eye bi ni bi watimase ni kanketo yi bi na wabobo anase lingerie bi ade mu light oyene me you every oyene wawade no oyene me you every me pacho wa na akofa ba there won say ozem yes of panyini ma ya se there bi nyesa me se do me nyesa me yes of panyini o sa no me ya sorry aba never bi ade me kro no ni kru be hu na si anye say ye koda wan twetwe ma ye da be me da bia be ma na frɛ to da bia ya frɛ untimi nkasa kola na take action na say make action bi na nipa ni hu sa say we say the opesa me ye what was here say undie enkwantabu say kagumasum say osere mo hu so onwale ne ya say sa wanya bi mpacho say o twempra jai wakana ne ato so de say o twempra mpacho o twempra say mi wa ma Asem mpacho kwagu ye agu akani na so nya mpaso ngomo bat wode yawura hondi no ye no koresa obo tesa no ntu de o yere no de okeken ni okeken o se me sayo medical ye ho ayi se me pententente pa okay me oba me no to me pententente tu dwale kram tim betew o ma ade a wo de ada ade a me de ano an o sa tete me pententente pa me no wo dem a special ya na pant na wo pe type wa to ahwa na to ma na skin na nkasa no o ba hwe me pe hwe pa eye pa unse be ma bi asemo medical kan am ze munti da unse be ma bu a na yire bebia na yire ne ho akono se wo hu bi da ese be ma bia unya bebia o yire sa me yire ha aye makono du na ma na ehye mu tu kwan kura na wo kai wo yire okay bebi bi wo yire ho na nhye wadwem iti se oba no oba to no roro no kogwa ma ho do timi kasa se prophet no da bi o kasa se prophet e be hye nkom na jama o si mu ache
Okay. She awadi what's the difference na aye no. Ready atoko. Agwa ba we do check kwaku. And then Friday ntina yes but amafo pa. Obi ne na yire to osesi a. Obusan se na yire kra na emfa na ye na ko na ohun. Okay. Because oba na nkasa debi ode no ma bi oba late. Oba so mbedo ma wuro. Na wonim. Remember ye hwa de pa. Be ma na yire wo dem a. O hwa de pa na wo hwe ohun. Wo be hwe na wo yinani. Remember ye hwa de ansa na efrifie akwa adwuma mu. Mi se ohun se me frifie abadwuma mu a na bibi wo mani so. Enti yesip se be ma be fa na yire a e woni tima no pa. Ohun bibi ansa na okọ. Enti anumre na wo ba no de meka eba. Ma be ma hu bibi. Na ukunu obepio na mbia pressure de na ba obepie na okọ obeba ntam me wo madam fu bi otwasini wagidi me boni di amene na ene ni oye panyin obu me pa ye ko Cape Coast ko ye program na opa woto ti ye bo na na drive car no ne ye ba esinim de ne ho ani kan wagidi pa na me ti front an was kwaku kebi odi ani hu we kama mesira o migina nka frɛ ne mame tele wasi aka no kran ye hu ni pakoro no kade wusi kai ana wo kan ye bra ka ne kwa ndi wasan wo kakam se na ni munye ti asem wo kan wase jaman wo me yire da nsi davi wase me yire ye doctor na hu fe no ti me nyoba se a metinity nam de me yire ti asiso etwo be bia ne na kono wo ne yire ne yire ni ma fe etwo hu nu ani munye fa wo de yire ni na no ye bibi okay mato nkomo na ti ana bo kwaku so fa mu pire nu yes wo se kwaku ne ni mu ba ne nkwan de okay obabu ahu na sebe na ni mu enkoye na nso bia na nkwan de nti be ma nware ne yire fon kwa okay nti wo ka obi ne yire ase ma be very careful yeah eti enoma bi ho no ma te se dabruati ekan oba susufa no ma kyekere ho dodo okay obu asabe mo mienu kura ne tedem de bia ne kura me madafo bi okọ oba nchen ase so che trouser no mo ro no no aka che oba se dum light ase ma ro we ase papa ni edum bi amom ho dam e wo dem hu yire ho hwehwe yire ho kakra oba nsuo kọ no ka no ho se ya na hwe no ho a different from say nsuo ka no ehuro so wona ho a na efe ba se wo de wonim se swimming pool akobida ehuro de efe eti edu me bi awade de ma awade so no sa ba nipa bebre nim ni ekumi kura se ehuro wa that's what hwie sha wa ehuro na epepa ehuro empepa afa na nim emfa na nim enua esa wala wa kuma me ka sem to nu se obi aja na yire oja na yire na fe na wotena se wo se wadi wa yen kwasasem o sa fe na yire ne back pa but ade ketua bi ene biti na oja na yire ye wade bu a obabu a oja na nyaye o wono akwa ya ade bi efum wafum ba na wa sa pa no pa ne chew aka so no onye nipa ejedu me bi a oba wo ho kakra se wukru kakra neja me de minwa ba gudi atuoi agonika no obotra dadi si wo cheni na nim na sro o me so nya ba yanke yi medi afiri ha me mo fa ni ja no wa ye ne ho me kam bia ne ma ka ya ne ho papa ya ba yanke yi medi o de enko kwa kuni ka se kan ene enko le pole obako fa sho go wa to say wo via na to say wo de oti pa so mo na wo de ahye mo fi so ma twetwe bi agu ofa ye ye no kwasem se de minua abruati aka ye ne de ofa so aka ne nyina ye ye fra bibi akonno nye se wo na mabontin na be ma so ohu wa o ne kon do wa na so wo pe wo no wa de ubeko fi o da bi wo fie me bi a nye da bi a na chi ukurukura be fra adwuma ba na atade ye hye okra anye obade ntoma ba ku be sini mu asini chinsa na atade e free suru be si form se etwan be ma ekura be ba no ene ma basa ekobasa ofa tembia ma wade no ani gi eheda nim nemu ti se ne na abrewati e kan de ene obeba ne to da bi a ho ebi a niema bi osha tade ketua bi wana obi aso wode ope ai obi a wode me ade am chigwa toma de ne se ye hu sa de no toma de ebo akura na mani abele ba won se wo kasa bi a wode toma no ope ba ebi so na yiri so nim se ope toma me meka o
Me akra meto aba. Eti wo yire se wo ye dey wo hunu. Memena hu. Oh, Wofa. Ye ye me kan se. E mama ye ni na ho na ye nsua saa ne ma no. Okay. Be ma bi ho kra na bia ehenimu but wo Odiminka. good into wo oba na ye se wo ye dey. Wo hunu sa de we. Antibody eni ye ntufo. Be ma ye sa wagimi. Oba no nya ne net ni a opɛ ka kire no. Opɛ kra to bibra. Ye mre yo, etiam ya da kwaku no. Na waba ne agina ho to string jeans string pant na. Sa string pant na. Eni e pɛ o se oto. Ofa. String pant. Jeans string. Ofa. Mo na mu hu ni sa. Esanto tia bonze o godwale kura no nya bia no so ada se kodwale no. Kodwale no. Ah. Eno de ya na efe. Ozo ka. Efe ba Wofa. Wofa. Ai. Ya da en kwa mde se wo wi na. Mo dwale ya so kra ya na kama. Ohohoro. Mo dwale ya na kama. Ena Wofa. Me kwa de wunim. De ya na duru me de ya na ma na ye de ase ohu afuo na we yi we de na we so yi we de no. Eno so ye kama. Eno so ye kama. Eno ya sa no wunya wie. Ayi abuta da wa we kwata wiza. Oye bi ajo. Betimi abiem. Ti aya aso wo yi no ohwem no ohumigum ani beba so. Na kensen. Na shemu. Eno. Kama. Eno. Akura no ko ajije zi se o aju no. Oh, Wofa, eye kama papa. Ah, ene wada no. Eye kama Wofa. Ana no kura na chi no Wofa. Sanka dia ene dura nwumere sei no. E ma no titiru na e ma me no mama kodwom abasa no. Wo de wo chia wo nche mu sa na boza kwaso ya na bebo chire na. Na sere. Jai. Eno sa no wo de fa chira. Eno nye kwaku ni o kan nye emusuo. Ana dwumade na yedi no hwe. Eboto de jai. Dwumade na yedi ni. Awowom. Hwe obi abeka travel invitation ka se me ware. Ebi kura na watare kura na atare bia wakọ atusika koto atare. Ani nanu ani nanse za wade nagu. Hwe awade egu nyansanim. Edumre bia nkyekire no na nanse kura ma ye noma ya wade ekọ animu kakra. Sankyekire ma aka wade bebiagu. Obi ho na wade ekọ ya fa so agu no etan otifie. Oba bi na wade agu etan. Ko nipa hofu no. Sa na za ndress nya de fufuro bia. Obi se ba bi kwa so se wontimi ni oba ntra dem 1 month. Obi timi no oba ntan wo dem 1 month. Wajimi. Obi nso na yiri kache one nete one atra so many years. Ba oba na kache nse wo to ntosi wo market aba. Wo check akebe na wo trezi no because of say owo bibi wo ba ni say ntina manager dove ni o ma sina na. Say wo kire niema. Wo adama yo. Wo hene eti ayi kwaku. Ba de wa kura boni dodo. Oh me ye penyi. O kasa biara me ma hye. Me ye penyi. Ansa na gudie na no besie no. Sa oba bi a opesa wo chi ukunu tena fie be ma bi wo ho a awe a confirm ja anakra mai ja won pe fie tena o yo kwa kosi dam ya sesesi ana so be pia bonti akobo nyeso okobo adama yo ba fie nya na nika oba kwa akotena na damfo nchen oba bi a fi na ko opesa wo kunu wo tena fie no de wo pese abri bia wo huhunu bi wo ho no wo fie a ada ba sha atade kola no wadwa me kunu se wo ya fade nam ho na woso me fa wo bia ni fie a me twi makokora me kechi a dantu sa na me de nam ho e basa wo twi makoko na wo to na wo so watemase da kuru bi be kam o ti a ho no de yetimi de kana ye fa nka wo mpa so nko a enti wo na se mo amuti aye no ya mo mo ankasa mo privacy no eye kitchen so a onje me jeze da kuru meko beso be bi o meko no yesa na esomu a na se bi odemu a no watwe na ba no ode ayenti ekọ no na ye de otu na so o se say ohini na gaje eti no ye ka kire oba bia ohini ya hwe ya bekuni be malia eti oba bia pese kwaku twu kunu tena fie no mesro say ya me kire wei akonwa mu no mesro wo ho a wo de be ma bi wo ho a wo penet no na yi sa panties ya lazy ones ebi won so G string na de wo oba wo da se pa mbe oba wo da na meka no oba wo da se be ayi wo ya ba na enti wo ya ayi akonwa no se ni ti no na wa pagya wo nan no wa pagya benkum ne de ato ayi no so akonwa ni ti ne so na ba ko na da fom na hwe bedroom kwan no ano na ayi oyine mi njawa ene ho na wa MC aho ene MC aho ata wajim papa oni am ye nyina watu aba sakra ro je inside wo fe ye se udwa so yo fa na ya sa e ga mo fa se me tro ade akogua mu a
Hey, everybody, good very much. Na munya maye. Yeah. Funny man to tell ba ho man fna man nya dai emfa ho wase ho no eya no man fna ma fa ho kekere ho pi na ye de be ma ne pe basa be me na atena fie wate mase maka na mire bi pense me se Ghana sex eni awade nka ho the word sex yen ka ho na anu ya na yesua ye nana no penso no na ye no ma bi aye one way Uda no adanso. No a. Ene didi mu a na beto same ne education ane sabi ani tie kakra. Ye pes gra na efre bibi test. Ye ne pen a ye ne kura se ye ni ate. Ye so pen so ne awale egu ntam. Di ntia. No ma kitinkiti bi o. Ye ntia wales ne ntia sex nso ase. The word sex ntia so be ma ne be kwa ba. Oba ya hanka gen nka me ku no. Di ntia chese. Why you gidi have sex? Oh, David. Osama wa no be ma tena san so nya orgasm da. Oza enwa ma mo ho achi. Kwaku uti a me huna de kuro nte wanyini nso ho ofe no. Ade ntra. Achira. Da bia sa wota tutonga na ma wani ba bai kama da bia wani juna sa wosra e ma wani ba bai kama. Okay. Gadawiza oyere. Gadawiza wasreza ni muya no ya. Asara vocal. Which is sia we odozo. Weekend. Yeah, can we? Yeah, you drum le bia, nya da bia na. Dakro ya wada ya mpon ye betwe manager do. Ah ne na ye. Onu bo ze ngokrafo bi agohifo. Jada we bai. So gari ye mi ama na anytime bia ware na bu ana se ye basa e ma no ye bre. Enti die yesua no yesua ko hu se na se ade ye nhira kase pa nso ne se o ye de besi ni panta hata ne nsu aso agu so why watie mu ansa na wakọ adwuma breakthrough or like no so ye kama media betwam hata ahoma so no he de twam ase ne bia so agu so so gu so fa woni ma no kra we quote mi do no e frɛ no mfumudie mfumu so na dawo ya mo no pole mfumu so no so se ya na ye kama no ye frɛ no mfrachibo Osu akudi baby kan no am voice. Okay. Wo se gebe ya nkade bia no afudo ma bere ni we ya gi mi sei. Na me kan na me kan. Eti pro baby ase ya. Ye fa se mfam na. Da kama. Bro man go for akoyifo. Yes, next time I heard that ko nyina. To be frank, ye kan se ase edi agro. Chama betuma pon adwuma akofie. O yira o so do na wanko baby ya no. Still o so de niti e to oboso. Center betin na pampam no. Dance wo twa wajuji ska o treno onko ye be ma be kwa koduru o pagya ni ne nsa ya obatu ni motuom se de besi afo bi huna no enko fo bossa shot mu se ho ahwan mu wa so wuro kunu ho aye romantic no uti kofo mu a wa hu se boxer ye adi 3 weeks wona asini uhia ni nyina pamo ma free etu koshia be ma bi no twam ko no ho aba ne perfume twam 3 years entwam nko ya okudidwa no ohia no oboza fe opese woni nipa ni nya ya nkofa ko nte nhunu bi ene yedi nkomo nye peche ni omono kan ni ohene yede kan ni agudie pole na kan nye nkwara nkomo dakure wetwam ndiado iwi ani atransi wa betran ni 6 panel members ebeyire na mamponi ni sezem hunu ya de daje obi asa akwara afunu bebere bozo gwaja so ye dero one day betran na ne ma ye de omono di bia betwum ye bonitew na yakoye story de bae ne so osidi ne koso e wa abdabom asetina mu a obi paware be me paware obe paware o ma wura asore dem so for say obi ohia wade bi e mamra mani monyamfo be sori akogina ho mani monyamfo be sori akogina ho omso so omo na ese so omo paware mema na ebisu na wa asore wo mena ebi na wa asore no ede na esi kwan mo ntimi enware agudie pole na osusu se de ya ofa medasi na ye kwa asore da muri ase ya nkase ye kwa asore da se ye kwa wali o media me pekunu na maba asore na odifo se memra animu ne mompa ye mame enti ye be bompa ye mame na osofo be ka se ene hwemu na yidi ye wo pe awade yesu ye kwa no odo
na minimum ni baabia fine nipa de wo betimi ahia wo bi na nipa kro na ka che so wo pe wo eno no wo ho na emo se makodura solid dem na me mani na me wo so na wo sofo se ene o mu na wo hwenti ko yi mu baako a wo pe eno de nukure nie enya de a ho no de e bia magye de na nso na che se no de magye na makoye ho adwuma de wo fa mo no kan ye no ne kwan so no na nso ye nyina enim se e makra so do so chen mema o it is a man wa solid dem ne nipa du na mema fo so ne ba ya na ye kase ye che na se bia make se bia na de odi kan na memepe na o mo di achi ne so be fa de na edi kan no na so fo kase mentwe next batch ya next batch yi mu de bia na de o be ba so na me so mani anye den anye ho na mu se ko ba se ye nko ye no asole dem de a no kure ni ye asofo de kura benya problem asofo ma me fo so benya problem cause asofo so benya bi wo ho e bia no so wo yire no so ye den e benya bi wo ho no ma na o be pa bi eti media ne me sere ne se ofo mu na se mo kan na se wo dia ba bi ofa wada roma ye kwa sole dem se sofo mu nchiche ma ye ne de kan ne no kra na ye papa no mo na nke kwa efie bi mu na kwa kwa tsa wade ye de e dia ma ye ba ye duru brebi na kwa tsa ye ne aye nko ne nko fa ya de mfanya den emra ne mo so sofo okope oba na de na ma odi e bi na atwam radio so ne tv so ne sa ne ma no na kwaso ye hu problems ya ye dey e ba ye na mo se ye nko fa se mo me sha sofo oni bi num ti ene me sere se ne ye nko fa ya de e bu mo fa ko tere sofo ai wala wo ma me da omono kwakue ute dia me pesa me chine tioba ye nche tifo ni ahwefo mo e wo patui e dia pesa me kanyina ne se ye nam ye wo ye aba no na oba bi amata ye ho na ba ma bi amata ye be fa na sase so ha ye se afi bibi the council ye ko council say ye be ware ye kwa ni ye tuyefo ye mu sese sa awade no ejina ana se kwa ni mu ye ntimi nka se ni nyina ene egu ba dodo na ene egu makasa asem so obi mpena twen ekwa akire chen obi awade obi no obi twempena but on fan nsan kan da omo no da omo na timoden da bo obi nso aware aye wedding omo ko cancel nanso ene oba no hyedem ma wo su ba ma na ko oba no ho ba oba de ne ho kame ba ma no tide bia me kasa asem se drum be ne yepon a wo bedu bia ba bi na ba ma katache wanum bia no ama na kaf no otonko onko ye hwe wo fi enko ye enso omo wale awurade mu edrum be bi wo na love e develop ye na ma na gudi e ka se bia na ma na mi so ko na se de da wa sika da wa so fa edrum be bia ye fa de ye ne yie oba na mi hu no na ya ware no no wonye mi bibia mi hu na bonte na me frɛ no na uko ma person wanya bia no ampa wo se so me de me mayi ne se yakwa asori dem ohoye konkron bia ye de asema koto awurade ni ye pade na ye pe no eho ahia ye ya wo bi se ahia me me ho na achem na hia me oboa ade bia wo pa wonya bibia eho ahia ye etu akwa asori dem ene ye titititu ya kwaku ye woni pa bi wo a ye odabu a so na mo a wa ware wa ye bibia wo bi na shutim ho oba bi oba ide ehia ne ntemo ama no kura ehunu bi sada ya na ne kan ebi ho no mo a ya na ye nwia man ma ye kase se bo mo nso mra no wo hwe oba bi eja di akodu na wanfa ni bre ne sabe enoma bi anyan anto ba bi ye anye ne ye a okọ ene bi madua ka omo yam ene oba bi ti dem su se ye men na kanipa sumasi kura na nko ba amakwa mbese mepe no ya mese mempe no sanka me pray yan kan nka manya me babi shamagi enti sa no ma na ma ye nwa ma ne bi abomrewa sa no ma na ma ye nwa ma ne bi anna o ma ye basa ne mo ye ko ne sa se ye di papa chi ajaso for say from papa papa na akasa wu se sa na tie dia ene ma sujafo ne mema sujafo yi ye nhwe na maye o mema o yi si etimi ka bi bom mane ye yesa wade de a adenti ne emfasa na ne nto because obi ho no ma sabe oba bi ho a wo se ma e ma ntimi nkose ba ma pe ye ne ga na ha no ye mra no ye ma ntimi nkoka nche bra me pe che se ye ne ekoka na mum sake ye de ye nchire se e ma du mre bi a esujafo mema ba ye yi wo so pe bi a ko point no first ntete ne ye di hwehwe mba yumpra wani mo tan ye nyuda ube gina kopem sa tama ebe pon etin ka ko pointi
na wo kan se bi na ye me de se ebi wo ho ana wumpe bato be ye ho adwuma eye sa obi wo ha wa ye ho adwuma so kwa ya agogu akwa ya agogu na ye wade bi on positive no negative sa wutu mutan wunya nya pepepe da eti me dan kameme nsisu ye ne se e ma sujafo ne mema sujafo mo wa soro dem wo kemfa mra bi nto obi wo ho ana nka onya oba na ope obi wonya bema na ope situation wadru no enya afa na okose bibia mu se we say because oba bi wo wa sebe na wonti na wo pekunu awo enso sebe watan wa sebe ne mani poso de ya to na de na sa bema na ofi se sa wo ye de ne ma wa mpe no sanka wo na nke bi onya ba hye wachi enti ye ne sa kwakoi ebeboa ama sumdu aba okay ye ne sa ebeboa ama asumdu aba me wo fa ase bi de ogos your friend eboso de ono pe timbe yo layo ono timbe kato za chama me yada heni hunu ne wose ye ho atefia eboso atefia awe kama se koko kama kwasi ofa boachi na me Mpe Nipa no woko anele minya almalenko eba me kato za brao kala melia Jehova ati yangu bina da achi bidira dia aguro fie eboso atefia ya bisha no njira ma me ya ne ohema so ba bi omo obi ana niema enkoto temfama mo yene ire ye kwaku yajo enka yesi empenye wo fie no bia wo nwuram ema ya wo no mewo eye asole dem ne bia na wa bonten na nke ye kwa akobompa ye se rade nom ye na ye nsanka wonum tinke ya sempa ya sem de se makwa asore nam se mekobompa ya pekuna na sayire na menwu se oba aso no bi te se gudie papa bi a wote ase no mu ye wo na me se me de bebiem na nka mepe okay but awade we no ene no wontimi nka se sofo piama dia hyem kwa ko me no te ase dom ena enu achi ababa wa bi ba ya sofo bi eye mo wade ya ne be ma ne so hu ni say ni mate enti okase bi a ne ma bi wo ho odo enyini love grows enti edan ya menya hu ne de be hihye ne ma odo na ye dai edimu ye oboa ene ma bi wo ho na ye enya nhye so ema wo bi emfa nhye wo kon awade anase mpena twe se ye ne edi kowura awade mu no enye se obi ede ne hye wo kon because obi de hye wo kon no ebi wo ho a ebe ye di ama obi won so enye ye saa so na wan kasa wo pra kope no eye ade ebetimi enye bi won so enye ye na so mpempi na no eye na yan kasa ye ngi yan fonso ontum eti BBC a afenu of the blame ne Mpe Nipa na opia ne shame no but ebetimi abaso no kwa akrampo no ene osi abonte koye ya still na no e kasa afonso ne beba eti ye ka kire obi ase sa asemi anka you of our dear baby anka ye pa but ye gitu mu ayenye ye esanse meme koye e wa asore de se de agudie koye matagi omna samwa be ma se omna samwa de minya na sole de bua e ka mawi na prepra no kamebu boni dompe bu nyina mama ni chi mu nyina ma ye dai ma me na guso na bia agudie ba agudie ase ye chuso agudie de gina nanim pe no akwa mo dia ope no fansa koto ni kom ana ko gina na agudie akwa gina nanim once I mind the problem about beto me na agudie ntem e wa asore dem ho eti kwan bi so na say yanka san kra no yes I say a relationship good one na ye wo e wa asore dem nta wade de okobie ma ye bisa odo ne nya se ni so ena me hwe be ma na ho keka obi wo ho a wonye pa ma me ye bo ameti obi a be a very bad woman but me kwa sorry dem the way bi a mesi aye no obedwe se bi a me ye se wodi mi akasa no me ni ye bi a me ye no sorry dem ho echi a wan hwe ya be kasa bi a oni won kronkron afa me no mum enso bi a na ente sente no ye hwe odo ye steady nipa na kura no me tufo me so be wale pa pese obode ye gina en kasa me hia be ma 2 minutes and I said 3 minutes 2 months 3 months 6 months me kwa wale no eni ni ntu kwa tena dem ya se mpena twe anya asofofo ne mpene so na so me afa na me kwa wale kora me kam ni me kunu betwe mpena a me betwe mpena san na me wura wade me hwe na nya masa oba makora bia na nkasa ate se de me pe no e bi kora pa wonim se de esi hodi oba ye mi me kama me ji ko wo e ti bi oba beba bi odo se obeto so ga ma bodo papa no kwa ne baby me hu ansa ne me wa mi me bi wo ye se odo be ma ni ru oba no but hu oba no se do be si ahodi no se do be si aso ni mu se do be si aje no so ne kasa mu no oba no so be ma no so wo steady oba no be bi wo kra woni tachama be de omuade
ena bia wa number ba so dem mo be hia Yesu nti no wa prepare ne ho kama comment no sa ne ma ne de ye okay oyene kafra amawie amwa oyene nana yebua kafra na o man kafra no ye so ye de kafra o se wo so pe kura na wa hia ndimi se kafra se me kwaku se yini me ho ye nkura bone but nana hia ndimi so nkafra nti nana de ofia ote kafra no ase di nana kose bia wo bia so awrade nhia no ma nkwa mesire Kristo wa hoode ma wo so betimi atuma fuma kwa wo nkwa wieye na ne ma akotote dia ma be ma de hia no wode ne sa na ohia hoode na yokoduro honhom nyesa be kase me defeat you share ento da wo de ento no mataya me mane tua wo bazelo we shewo de de ba godote ene ye de nkomo bi abankomo no ede akono na efe ye di agoro ba yesua de ene ye fiala nti fiara de makare za ko hifo birthday anti nkomo bi atimi piem enke efe se e wo hia de mo a sebe tafrache yinyina no sebe nka obi tuwa sofu timi yi obi minim sofu bi o nkanan me mpese meboni de anumre ono na sole bebe wale ne so na ebe hira so amaye obi hia mo ho ofe nyina che na sole ba na nkase papa me pewi sofu na ye lie mo osese boa na sole ba na omko mo ni but ewo advantage and disadvantage abibifo na ye nam ho no ye mu bie nipa fun nipa bone uko pama ne nne no ba na ntu sisi na chi kama no ane tugina ho no eye ne fe na nso nso hwe ko ba onyi ntum se ni mistake onyi ntum se na ntu anamo ni eye sofo se papa ne ka se papa ne ye se ankenye bone da se mahunu se obi beboa obi ni di adanse amoma kotena na nso enipa bibini su nti no ebiem asole de mo no obi ba afode pa obi yi 30 minutes 20 onso ma de makacho se mani do ba bia pebe mo betima keta fo ne ma ndo ba hunu obi wa solid dem no so dress kama sika kakra wo ne ho a eye ni dream husband no endi se okofre se wo de ma de ya wa ma miensa na betu su ba ma ba ko pe na kapre wo ne botum obo afode ye wo ho no ndi wo de chance abeto wan we asa ba ma no so hu se sofu atima yobi la amame a onko dwene da achi asem obedwene se ne se sofu kra wono so nyewu ndi ne train na nke pani nyina obewe afra edin bebre beba ne se anti na so de mana montuo se anti minkoso no but nye se ni ho minimasofo bebre a omoye sa kala spy no edema ohusu wani da ho pa otimge o wi beboa no aye na omode na mo na omoko but uko bie sa de wi to a asole dem suban ne besesa ama niema akọ achew e wa asole dem se de dwumadi aye wo da numere na niema ekoso no eyankofo bi ne so ya serew na utitiri ba ko so ya sera obo adwuma wiye bire awrade nam ne so kasa sese nipa hyebre nipa brabo danie adwuma firi nkofo nsa wo se gema won awade to achewa wo sa ye niema yie eyodi for Samuel menhia hembobo an papa ise de isi bo adwuma no eburade ne nti ase so eno adifo pie ha na perfume bi dinachi tiro ye honhum nipa nsa no wate ase asema makan omo no mo studio hanora no ma husi bia bo mo tidiko unia ni hwene a o fa na normal perfume eno me hu na nso papa wakokuku mu aba ho na wasere no wachia me wo ho anya ni nya honhom beti ne ma biase o de perfume bi wura hanora on se na yare na ate dem a perfume ne scent kura betima mo ayare sa ye nom de ye hunu ye trenso a ye te nti awie bi dotum ze divo asan ko bua ne ho apie efa ha ne koda no nyame benam ne so ama me free hunu no onfa sa perfume ne bi ma hada no kura ye one making ono ofia ebesa kai ne ameka che ne no a ye mbehye no onfa bi mura da but no di bi ba am say yes me ma awre visa okotwe no mo say perfume and incense bring joy inti perfume incense eni hokwa mo amu so bi kura incense no ase baifu ama no ase honhom bone bi ama no awurade asem se e de anigye ba fie inti divo tenase
red sane manua wa okone nche bi ani je na odi pie menye nka because menye ni piaro omo wa hane omo asamu asi ni tira asesa no enra ne nansane ne nya no odi fo ho minim so wa dance edi yebeko na ye ni di fo sam ono ana de nyina omono asamu akotete nkomo omono akwaba kwaku mejo so bracho bibia boko nyame adom bibia boko kwaku enra de di fo ba mi so chia no di nkomo ni american bia wanfo adwena nko batu benim enra di fo ba ne foforo kra ya de kwaku de wo kanu kwaku nyankopon so bia won so wani na odi fo de me ade bia won ho bia no ya na me no enye me nwanwa jese oni ni pesan ya no sua no ma bi ye kan de pese ye kan nyina de bia ye di odi fo asen komodie na dance no yenim di ntia ye na si so enenim ne ye hu pen ti de bia wo se ene achinyege aba ne ade awade sem ne ade ye kan nyina no se utu ana manke bia de ye kan fa kenfa na ya na akobasa ye ba ne se ne ye cheche no ma ya na ye peye nnuanu mu a o makọ situation bi mu a o mani na o mo so na o mo ta o mo to so na o mo ntua na mo ntina de bia ya na odifo na wo ka se bi se papa wo fie samre me no ka se wo radio station bi ono so wo tempenten kwa because the way ya no masi koso no se no no ha ene na ya sensi so ene nti wo koto se otonfo baba bi a na so ho hia ntina de bia ya ka che nipa de sane bi a wuti ye se emfa no ma ni agone wiase na da ho no hu se so bateswa wiase na wo kwa wiase ewie yase no eyenkrofo bi dia ba won ti ase na me ka cho se me se ewie yase wo benya ofufuo wo nkwan wadwene papa bi adi no wa keosu no akoda ho pa so baka hu se enya wo dia hwa kwa kuma me ka se mbi se ebo efiri baye 1 o'clock enkwan kosi 2 o'clock kosi ne 3 o'clock wo kono se wani bie ana se omo omani abie no ana nyame a che omo ani no so omo ka wia se wada no sa time no nkrofo bia ye omo de no omo do so che nipa ye wo wia ye te o se hu omo no but obi beda sori no ne bebia won ye de na kwa koduru no tina ana kasa bi kata chobe mo sakabia ni mjata kasa kabia yakola na jata ne da ho no na wakoso jata ne dua na jata na behwe nanim kakra no wa wusu no to se oye panimu a nka mariom ti akabia yakola ti kasa akabia ni jata wan kasa nipa woto no wonnim ye koso abrabom no obu won so ne wonnim ni fie enton a wobo eno ma ewuom wonnim eno ti ye wakasa bi se mi fie ide yade we de ewo ye fie eye wrong na woto to anamon kwaji akwanche odifo samo me catch oni pa ni kwaso tan kwa ye mu bia ye kasa ye nim de ntia ye kasa e wa kwan bi so wa ko bi ti pa no ye si won so tim okọ wo kura tu de wuti ni sabi wo yam nyina kan bom ye wo ya e so da so te ase ade a ba bi obi nante ya wote ye no wo betim de meka twam ni nya ya kwankyere simple oni nipa bi nam wo kasa wo ko ba bi no otwon sa wo pa de wo de wo ko ade na ko hu ye wo ko ade na koto wo wono so ko a won kraw dide bia meka sa se mo se akwankyere e ya ade ehia manipa pa wenya ba bi a wo ko ye kotwa wo mene ba bi a wo ko ye ka cho se ko ye fancy supermarket e ko ye shopping fa branza da bi wo so wo ba ton hanky white na bra be kan wasem na wo kan wasem a papa be mo wakwankyere na woni modifo akwankyere na nipa be doubt because wo ko ba bi na akwankyere de man no na no odin eto no kura wontimi nye modifo akwankyere kakra bi ena na biti nipa no na no mekọ ho wiki nyina se me ba me fa ho na wo koduru a ya na ye chia ye tiefo mutie ne a mutie asem kọ enya asem keto enya ba bi a wo bekọ a se be mpedwa se e ba ibo si obi ho obekọ odifo obi ho ne wakọ straight catch us say wo maame ye baifo na ye wono no akawi otini fie but wo kọ ya na ntokwa sifie odifo se monye sa eno asama na wo ka no ye wono ma bi ho no ma ya na yehu nenso yenka because yenim ne yekoso eno ti na de bia wo hwe enwanu kramofo a sebe okọ bafu mu ba ya ana sebe o junso ya no ahoro no ye wono ma bi wa keka ni pabra bon a sebe o de so bibi mu enye yie
to di for some de no na wo kan enim ni a se be Nyankopon de ne ye kasa asem obi biara woton aye nto awade no wakote se de ye kan enkoyie bibia oba wo bia wo bi ntene usuba ye woni di atem se be mpredwasa ade bi owo hu bia Nyankopon de bo bia ye okay wo mo wo ba bia ye okay ensu kru hu na ne buafu wo ka se de nta ya pentiu cha akwantu na wutu no ugwa de unkrofo nyina akọ esese nka wukọ nanso nko adura ne asan eya kwankire wenya baabi a se obekọ ne aka cho se koya akom kire bebe 24 days ahwan na wo yemotwe dabi eya kwankire maame na wode ne be tu kwan no okra odifo se akwantu na otu ndenka wo bekọ nemu wo ba na mfa ne nkọ wo se ne papa se me chinchina me mfa ne mra wo se dabi maame ja oba ne maame ne se manfa nkọ ma wale ebegu wode ne baba kama efie ne hwa wanti odifo anu asem no de ne koye o makomum no mo ba kwa so ka mu na ya lechi akola no o so tim fe maame ndi sum wo se me ka che drum mebi ho no ma munye ni ba bia ukwa ya ofisa amwa woni ntino wo suso sa no dabi na kwanche odifo de ma na du fia na ba bia wo bia no se o susu se o wura fia ne number no kwa no ma empanifo atwere gu akere bomode na frɛ odifo haide mbeduru ya no wo kan na nso me rafi na obi wo ho a wase mamenya ni biala dabi papa ne me ade ha dwen spiritual marriage ha nipa sesei kum ni papa wo kan wani to so apɛ na obi ni wabɛda na okɔ it wa dey be a promise and fail ade bi e ba so bi e ya wo dia no na frusa kwa ku mi afa number no ntudwa na samre obi tikam obi so namfo wo patie na won ko tutu America ajaba family house ewo manhia wudu hon ma hembobo ano wudu asasa na maka tro se e asase konkron enya ba bi a wukotwa sabe wukọ akotwa nsuo bi nya nwura bi na wukọ akofam wodi akumasi mfimfin a ye ne na nete wo bomoden manhia ajaba free the bush if you hold the for somewhere never number to Nanshia ahimfie Nanshia ahimfie traffic light no through man akọ otumfo ehon na ehwan no di for somewhere udu hon ma number na dey to dwan free number no na e be show di for somewhere ene no metrase na nkomo bi oho bia no oni oni oje be ya odi o na wo so watimi e di adanse ye number is 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 0504 588 454 0278 40 55 19 e kumasi menhia ahembo ano omono on say o bubo niam bebre so ba wonu say enumguase etoma enumguase ye sheda to edema say enipa we die ya to enumguase dia to de ama no ba bia be wura bia eduaji obe share problem ade na wo so wo ye na kwa ye ni ye no obe ya ade ni nyina be wie no na ye enumguase eto baby wo honom a wo wura wale ase ade bia wo se koye ma ba ma edo ne bia oye na so be ya ade ni be wie no na da ne enumguase ama no ba ma bi so wura dwuma bi mu oye ne ho se ko be ye na ka aso adwuma wura nani na so be ye de obe ye nyina be wie no na ye enumguase de ama no what one o twen hwan ya dabi ya hye data enumguase ankasa de ato wabrabo woni ne pamie ne be hye di nkomo mmedi nkomo ne nyina be wie no na wo de ne de asama ba wie bone di akosua mansa kan ye no onso ne peda ba wa bi na wo kan ye na so e ba ye ne ye fra himfie no ya mfla kosua mansa but wo ne abefla wo so sumu ne ekoso susumu no anu adene ba e bia yale bi kura ne atode ato so eye kuro ni atode ato nan watching hospital ko hene ba ye nyina edunsifu ko hene ba ye nyina malamfu ko hene ba ye nyina ekuro ni da ho odi for someone si be hye no kumasi menhia hembobo ano ejaba family house was alternative free adwuwa da kopem memenda was on the tia soli o on tia soli bra na beji wa kwankire na akwankire no odi ye wi a odi akotena soli de no akwa akọbọ
afɔdeɛ me bewura ha na yɛ ka na mo ka sɛ abrantie bi wɔ asɔre dɛm na sɛ wo antimi ammo afɔdeɛ bɛbɛ na sɔfo akye wɔ ba wani gye no ho ama no wo so ɔbɛ ka wonya na ka opɛ oh but ebi ni ho sɔfo so chichi ma eskafo yi enti sa obɛgye akwankyerɛ na otimi kɔbɔ bi a sa ɔba na wani di n'akyi no wa akra nkɔka sɔfo bɛkye na ma wo eduru mla ani kwase ede abrabɔ no e fa no honam ani awɔse abrabɔ no ye da bi odi for some ka say ye bo abrabɔ no 99% wo honhom ansa na apie honam ani because so obi bedi ya ekoso osunsum ansa na aba honam ani ena so obi so bedi hia eno so ekoso osunsum ansa na aba honam ani eti entra se enfa onsa nhyɛ odam ni fam enka se ebeyeye beye eye nkranhye wo wotena ase kan beye o ma me kan beye ana abedu so na so afira ase kan beye onya from ma me a me camera bi esa we boss wa na abrabɔ no ayɛ sɛ deɛ asensa ache akokoba no tese wonhu ana me fa fo na me frɛ me ma na me sɛ akuya sɛ de nema ne si kɔ no ma mpe baabi amfa metie amfa ammo os kofi nyame bra ne brepa ebeye na me sɛ efiri mo frase nyame bra ne brepa ba benya mfihye aduasa me kɔmanimu nyame bra ne brepa ebrebe ebi but emra yetu ana mo ba odi for Samuel ehon no na obekire ye niam a wose edi gu akwan mu nyame bre hia kwankyere hia kwankyere na meka besi nyame bre hia mpaibo bre no hia kwankyere hia do obekire wo se wo de we ka we hu a we betimi akọ ye ka kwankyere na bi mo afa no adwene bebre se sie se me ba sompa ha yi se me beduru soame na minim baby asompa wa e wo se menya obi a woni sompa na mo san se ehe na asompa wo yes a petrol yes anya sa me kyire ha nwa ma petrol nyina sa eti baby biara wo no e ma kwankyere na ye kan asofo no enchinchim wo adwene ema na wo sofo no ono so ye akwankyere he se niam a ekoso no asofo no fa sumase e ba odi for Samuel ho beje akwankyere na meje o wi ana obegyina sore dem mu na mo hon ma na catkis we are friend number yi but ko kire odi for me say sa catkis we are offering minimum no edi me ye hanu say we minimum number no me phone so na me de kire no o wa han ade a chen ye kunkro afro ba ye onu manimu totroto ohu manima na me so me gye akwankire me kofie me yam kan so me so me gye akwankire me kofie ana me pie gya no entena hono ma obi nsei wadwene ne tutu anamo bra kumasi menhia ahembobo ano wa odi hye bi akoka akwantuo mu wakotena ho mfinhia bebro de wo ho pipa kura wonya bi wati odi for Samuel kan oti ha no ye dai wonro ntime ma me papa me nua ba eye wo bra na wo ho no se oye ya ebi be kan tu anamo bra kumasi menhia ahembobo ano na be hia odi for Samuel na onje wo firi ohaw ene amane na onam no wawale enya de awo no eba wakọ hospital atwa scan ne ko hiya si problem bi enu obema no su ni problem bi a bra be she odi for Samuel on na be kire ade obeya awo no nso betimi awo bi fa number no na fro odi for Samuel na ne nhia 101 efi adwoada ekopem memenda anopa no nsia ne fa na watena se na wasole enwumre wia no miensa enen nyi oye adwuma kwasi adanko a na onye adwuma fa number no na odi for Samuel nhia 101 0246 6671 17 0246 6671 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0278 40 55 19 kumasi menhia ahembobo ano ejaba family house enyame yaduma kwesiara Father's Day mintimi ma habiem ma kwesiara twam na mintimi ma Father's Day ni twam na menwishi odi for Samuel nanka ne na ni mete papa yiso an ma sole ona ma baby tie papa me ma happy Father's Day in advance
ade bia wo don say so mu bi awurade ma no nye enhyira afere ento me papa no nya me kasa mu bodin a ade ba chi ade asem beba ade asem beba etinya de me bodin bia ba wodi for some of them amoni din a wo so ni na ni ni eti me papa no nyina me papa no asofo omo media mu oma me che obi ya am obi bia happy Father's Day. Okay. Everybody shout so panyini. Ya me shira. Everybody shout no adaje. Da bia da said you bo D4 actually don maniema eko tote edema said you waka no happy Father's Day to every father. Men tie we nsa mefre emeka se wa me hime. We nya singre djuma. Me tie. Ya kra memen. Father's Day kwa say me kwa review. Now ya de akai. E kwa ko kakra ni ya esa ko bo ho ka. Na u besa fami pia. Na Father's Day fami. Obi anye kom. Yen san fan ka mo kro mo mfa. Mo mfa wa. Ne di na emo na enema enkotote mfama. So every father we wish you happy Father's Day na enema akotote ediama. Ye ko computer so de abasisia na de ne wa chire abrem ye ko abasisia. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica atize o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je wo ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye this can you guma me na kan so go imagine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Me nkrata krani. Hey, any me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanyo tshedi di musa no. Oh, Express Group adarmenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention a kwai wo Kumasi Asafo Labor roundabout hwa Accra nso omo Carnation First Light Tema omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From mo ahomatrofo iso 055 555 0067 ana 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimiziana na no what she doing son. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godo nyina na mabe from free in a computer sim. Why a burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into wo so na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very means you. Nom no nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wofa afro saa adwadie nkrato yi FD ahwem agye atum se eye Food for thought to Liberty Conference, June
edition. Edru Obiemo, where singles and unmarried conference. Omayini Yawadu watch. Onyamia Koa and Yepre. Or the Tumia man. Our food for talk. Addition now. Any Ghana and we are singing now. Say June edition. A bebasso. Now wait. The Yasemi free. Most Numedica. A training. What you know. Genesis chapter 2 verse 24. Or say I shall marry Messume Wari. And who do to see Yadi? And you do swimming. Minute to sweat you know. 29th June. Maybe the Kumasi Jubilee Park. I'm no panus. Bring me now. Action Swapan. I tell what you young group. Jumedi. Atom to four. Epetutum. Dickens Samiba. Mama Esther. Resident worship minister Kwame Chitu. One of the best tutum. Our campus. Me pacho can't wait. What you cool. Nakwajo Jere. Na onyan group. Chiriampon. Proposi Brempa Obu Ponkom. Dear friend Anna Franeku. As the Kusachian. Robert yes. Afani boy Niso. Ama Hufedi. I didn't remember Etia. Oh, glory. Hallelujah. Okay. I Sompa Asem Mpe Nipa. Nipa na pen ho asem. Me papa say aboa bi di achenchina koka kira asokwa se ni tiri ho apa. Wa yo wa kwa kankan wanu masem pon e wa brabo mu no e wo gofo yi o nsem fata o on ye urade abode ba o nsem fata nsubu nso mo na de niema e ya bedu omna de nsem a ye nsem fun beba wabobo ano omna de asisi ye asisi fun beba wabobo ano omna be kunuru fun so abese wo life akwa kankan no wa kansem fun ato abrabo eno na da me katro so sisi priest obi sisi wa ye sisi ni bina sabon sam kora no ne bawu ti metrance nya hu makwabra ni nkunto nkone nya homa ho ma me nyanka ne ya bisia abrase betafrache unim ne yakoso ende ni oba no atena se ye tuja na sempo ne yakona ne ma akotote ede amaye opanigase mpacho mo akwaba ye je opani pacho bibia boko de ya mi adom na mo so e awrade ya de aha ye Sompa Asem Mpe Nipa ede na ha ode na tete wasusu se wo fa na pamfo betima bo ade abedan Sompa Asem Mpe Nipa yo medamase enwumre de me chiamo tiefu nyina e frame Collins okay na America crane ni meto tidia na ye adwuma okay nti na car na engine sei na me de koma fitani bi e wa anomanye okay Suja junction so wonyama me frɛ na pia okay to ye engine ni wie ye no 5 days time me de ko na oyere ba car ni okay ana me de koma no na wose Friday bi vice cover mento ana na sika engine mo no engine ana so no to siesie ma ne sika ni ma ye adwuma na okay na asai na okototo ne rings ne ne ba bi na o hihye na o hihye ama na wie na fe wo yere bam okay nti o mame me ma ne sika so mba nkoto vice no nti meko no na o mfa nye de nsi so nti meko ye na o ka che me se o ye o papa adwuma bi okay nti me ma ne nwie o papa nzo ototoro be se fo ana 3 ye adwuma nti o papa fie no o mo ye fita adwuma okay nti o so wie ni papa de wie ni papa adwuma na me se mate na meko ye timeko bia no na chese aye na ada sa ndiemu ana okra me say okone fada ekurum na galamse bia pie wo no maame asase bi nti okono makwa akoton no aba ntime hwe nanim abe won yi na chese still no o mai obi o ye oka yi ama no nti etie no madam fu bi frɛ me say wo hu sa apia aba ana me kɔ hɔ no me ka chenza apia me ba be faka na ko ana wasi minya abotre no wo ye ne papa adwuma mpanso me kɔ no otutu engine bi aguo no ma oye ti minya abotre ma me ba wo ye ne papa adwuma after some time wakɔ ne kuruma kɔdi 1 year wasa ba yo say ye ne papa adwuma na wo card ye adwuma didi na si we kɔ 2 years enti no na car no so no enam say ye engine cover e wo so a leather so no enti na mi ma adwene ma so say otutu car no ho ne ma enti me dem nim say car ni si ho no ma mekɔ akɔfa me car okay enti akire ano madam fu bi etia me na so say wo car no me ko ho no ma pia tutu ho ne ma na me say otutu ho ne ma say ana me ko e ndi me ko na muzanza pia me car no otutu ho ne ma ana wo so onua boy ba ko e friend nana wato tidi na wo mo de car ne ko magazine na ne ma bi mu boss no tu media ni bi
the boss where start an tank no to the boss when you are friend anano na se obeye dey obema o makwa akutu sabre na mse mbaka amati timi so me no wudile ame wa abotre bebre ma ntimi nya abotre ma no ntiemu ana waka che me se oba ba abeware nti ware wi a obeye me ka na dia yere dia ma me na mse mati ntimi kwa ayefro ni bi wo ka dia ahia nkwanhia me kwa ayefro ni bi nti me kwa ayefro ni bi aye ba na still a wonye ka na mame ana mbusa nze di ntini wonye ka na mame e ho na obeka kire me se man bi a ope na asem wode ne battle man no na man ne kwa ahokyirem nti no oba ya me ka ni si wonu mo tutu head ne ne ma bi di amaman no ofre man na man ne mfa ka e moving car ye engine mame a wa charge me e de na oza kotutu ho ne ma e so de adigo ye obi adoye na se bi o man ne ka na ye adwuma ma no me de ye adwuma ma me yenye ya na o ka ni me patwan okay entino ema me de koto se si wo kora gbadada ayai me de koto o papa anim no papa ka kire me say sorry me je mine ne number ana me frɛ mine no ana mine ne ka kire me say asema no ka na kyese mfa kwan mu na me ka kire say de o ye ne de me chi apie o ka kire me say me chi apie nipa na dam ye beberi no ana me say saa ana me de beto apie no papa anim say na papa na ye de aka kire ana apia na papa ka tem say papa ne de menini ni asem bia ne ba na me ne wa asem nti no ne ba na me hande na me se mo ka amate nti no me bo ne ba no na che say enkabo ntwabo nti akire mi sa ko no bi no me se wo kogala mi sa ase be 1.5 year na che say maintain nka ti waya 1.5 year ni ana me ye se da bi Christmas di eduru a obi o wa yere wo made ye de ya obeba ti me de koto papa anim se me mpese akina nko obeka se de osi nimme no ma famani anto no because me tunu ho na mo anti we die me kwa me nko biem ti me call ye 24 me call na one ne yere to na me de koto which is last year December yeah ana me de koto one ne yere nim ana waka che me se o frɛ boy no ti manim no o frɛ ne ba no amfa ana o frɛ na ase no na ase na amfa na waka che me se na ase ne be hu ne number nko ade a obɛfrɛ no nti me nko de be si bia no obɛfrɛ me agya senne na papa ne ba bɛfrɛ me a onim ana me se mintimi mfa mra nhye me nsem okay nti no meba na mo aboa me ne adi ato bia yeda ya me nshira ene wa botira wan ye woda be ifiada ko fifo de yatia ibia befa kwanta me sro fre man no na ye ne ntutu ngomo fre man ne ye ne ntutu ngomo sisi na asem no airtime sebe intwiti ni pasa togwe ahaban keke azigbribo zonkaru kagoka papa we wo boadwuma tin togwe boadwuma wo bomfa ho adjusu bomfa asem ne yeka yo nye asante achim ne ayi kwan so nye agogo ne adjusu bomfa ne yeka wo branch e chen kurum kwan no a bomfa ta no ho a togwe ahaban keke semen kan chose bibia teto spiritually and physically bi abra ne fa ho bedano na omo amane ma enkotot sa akoye fre no amfa no anka asempa ibitime du togwe ho ani wu ne bebo yare ne bebo papa nya wi a bone nya wi togwe aban keke djuma wodie no osebra ne fa ho bedano togwe madjuma nkoso togwe obi sisimi togwe obi bomapu togwe mpacho obi jemeyere maka wonti obi wi no togwe obi ne meyere anyam de behye togwe mpese mitukwan togwe aban keke djuma no ositumidika bra adjusu bomfa na omo amane ma nkotote ma togwe na mane 0244 484747 0244 484747 togwe bajoso na eniema akọ tote ede amount stay bright K3 service stay bright say omo penkofo no ma ye adwuma enti se wo de opa adwuma bia aye se ye fi adwuma aduanesem ne niema tetresa stay bright semen control say stay bright or semen control say form number na from na niema nkotote emfama number no dese 0249 431 8450249431845 ofro mombe joso na eniema akọ tote diam bie eno ane crab eno ane bie ukwa yi ase no hunu crab se tim fifiri ho ayie no nipa kro hete wa mobra
eyi abekọ akrabu ni ase no amobra because software yi ase kura serve crop anti crop de eyi bie no so eno ane crop ebubo bi nanom bi na ne ma nkoto temfama otontonsa wo ba na crop ni ho crop fridge ni ho se wo ba na enyi dini enti tutumirika ko ma so ye no mkodi nsa wo so na crop fo mu na enema enkoto te emfama aponto no nhyiamudie ni ho bia emwa 3A cool capsules boy dwuma wasikuko no ebisi wuto ano ebi wo ujana na yemogya di akire obi ntimi mbo dwuma wo mpamu ye ni nyina ekoko na yesa obem mo ayemre oku sinani masisi a wose wape nkoyi ekoko nti pedro ni binom number no de 0546 107 107 0546 107 107 abi heba clinic mami abi obo dwuma mami abi se men kanto za fabroad eda wo yam untimi nwa na kache obema bibiduru amwa wo afa ho afesu fabroad na enane kora nso a mami abi se wo ye ho adwuma nya no nkwa no wosawo yalewa ahodo pia yintimi modini wa ha mami abi se odi opese okọ abibidu ayale hospital padia enkwatiri no ne number no so ede 0243 345 392 0243 345 392 ofra ombejo so na niema akoto te dia ma mizo drink head mizo drink the 5G Mr. Etia boze drink no edewu unyanya bread bi sa dia na se aseyo ana odi ototo meat pie bi chef fridge na wakudura na di sentimi di heavy food no udi bi na hwie mu pika kama obo ana de niema asoso na bibi akoto tre dia ma mizo number no de elo onyina so mame number no 0246 270 221 ofa obejo so hello obeningasi empacho bibi aboko de me bacho ni ma brand ya ye frɛ no Collins colleague Aba Sompa Asem Mpe Nipa the nation's uncle of Bishop Lumba na ane metwetwe nkomoyi na sem tiawane se ne ka TD odi aba bejaw a udi hu dwuma kobe 2.5 year nie untimi nya wonhwe mfama no afede enkowi ase a watutu ka ne pass bi de ama obi a anka wo so do na wu ne mobile nipa no kora so mpese wode pass ne beba ehon nsem te se ko ye ntia ya so enti asem ba ko sa wana nyambo a baby ano na mo na baby ho nya pa turi ma me na mo wate re de la ya me drive turi mananya ano pa na frem nyame pa anopa ani die kwa so nke betima hia wo ha anka obeba na ye nyina atena se na ya pen pomasi bira na ye weekend enti anopa no anka ye hia wo ko no Monday se wadaade na anka bra na ye hwemfa ye ntuye mate udi osi afre number na ye no ubedi nkomo na Monday ye timahia ma bibi akotote why mbajo matia anko ku yebesua mu ade we die se yesua ade we ne de ato atwen na ne ma akọ tote de ama express group se men kantre se aburuchisem me ko UK me ko Canada Germany me ko America France na wo pa ko Italy ko don tosi ni bia express group o me se yan kantre se tutumirika ne bra na omomo amane ma enko tote mfama obi na ama akontu inviter omoya ne simple uko hedumedie bi upese okusku a simple kra express form number no dese 0555 550 67 0555 550 067 ofroma ombejo so na niema akotote ede amount na etwato okra no siatica de yade ni dinado senye 21st clinic anka minim se yade bi we friends siatica in fact me mete siatica am se me wa me betum bedi e me de na be hu se yale fun pa
na 21st clinic na di hwehwe muame ehunu se saa yade etiase enti saa yade sciatica obo 21st clinic and ope baby afa because onim se saa yale sabia no na doctor fo ni timi no enti no ompedi na atekora enti wo sciatica oto ase ne twetwe wanantu onantiri otena ase a unzo abre asosisi achi no opan mu no wo ma ase wo sere femfem wo ase popo kakra sciatica no na eyi ni ti guru ho edi suroku bebreo enti 21st clinic na ebo ho modern pa na dia me pen 21st clinic so mo number ye 1 pen na den so say 0540 311 0540 311 ma ba nem fansa sisi o de tonuma obenya abo 050 0540 311 0540 311 yisano yesuma na say ure be fia wo kwa na de tonum sa upolipe ayere firi utirim into 21st clinic se men kanto say 0540 311 no from maniema ebe ko totediama abrante ma bontoyem Sompa Asem Mpe Nipa de onim se de edi eduma ye friends ani die kwan so agye so kama oni ba bia fa ndie dane se bo a obeba na ye ne na di ngomo na ya pe wasem no puma sibira di ama na niema akotote di ama obeba unya maaye ne ibedi hu ngomo kakra agudie ofa me da se ya asemo sa niema we ofa ye koso pa sa wo de ofun kura ba akoma repair bi sa o hwe nyema wo na ho an otutu ehwo nyema na o de aye obi nso de sa na ekoso wo ye me asa o de abraboni wani so asa abo de abraboni wani so nti repairers ni bi mo nya hwe yi na ye mra ye nua Collins die ya na obi enemre mu pa na obi ka sei na ya je esi wo mfie mienu ne fa aw emu oya we de ese bi wo fa ya ye kwasi ebu ni asisi ya ye kwasi ebu ni asisi wono ana ni tua o se wo ba ye no eja mpacho eja pia ye hwan ya hwan e friend eja pia na papa na aka na wo ne ho no ne papa amati papa mu ne atutu ka na debi o de kwato nanim senko onka bi nche ne ba na ne ba ne di nsem ofa hwede abranti e ka ya ye emu oya dodo we de se de ye nua ba ma wa jepene se nyame adom adwada wo be ba no mese se ye ma ne bre na nyame adom adwada no ombra na emom ye ka bibi nkyere me nua Collins se wada wo manuti na ade aba fidi kesi so wo de wasam ko dan court a ye mfa kyire yi ya kyire nsam etu de ja bibi ama ye Asem Mpe Nipa de ye de chense wo fa hwere ka ye court we so asem nche wa ha ye entretna sa ansem so tenten TV mo hwede ka ye so wo se bi obi adwapade se na asifa ko amfi mienu ne e fa de in fact nya de a ade papa na emom ye mesere nyame se obema ade pachi cause papa ne kire se obe frɛ nyame adom ɔkyena nti minim sɛ nya de obeba ne sifiri moto ne to obe frɛ na yie ato fa hene yire na oye papa de oye papa ye de se be ma bia se ja se de obe bia ye ma me ne sa wuti we pa in fact ye nua be men I say see ni nanumu I see ni nanum because abrante na keka nanum hu say o train or you one son so see ni nanum nti no na wa nyame ayamadom na say metiti mi bobre mu abrante a mesi so na metimi atoka ye adwuma ha ba ho wadwuma wo ye no na say me dia abra wo say ye na metua wo ka onye say me dia ye say me do ka na bia so yi wane etutu hu ne ma na say bia waji sika wie na say obi a wo pe na asem no no pe na asem a ma na nkwa bo ne bra woni bra bo a wo de na wo hwe na se waji sika na wa brante de ne ka bra no waje na wo sika ba so anya no anso koto bi di ama no na wade no ni bi obi de adwuma bra se ye ma na wo se makoto to ne ka wo ne ma de akwa ya mo bi eya kro no wa bo brante no wa bo ne kro no wa bo na bra ne so me ma waji mi sika na me ka ho ne ma so wo se tutu bi mu a eno no wo pa kire se wo ya kro fo tachi amwa me de asem no nya me kire mu ba de be ma yi kan sa na tie pa de a wo ya kro fo tachi amwa ye wo se ya kina ni mu ani mu ya na de wo to ye bo bokotere no wo se ne ho nya na hye se de wo gina nche ka se wani gine no papa ya wo ya brante ya wo ye fitani se wo pe wa asem wo sabia so ho kire kwan bi so ma me kan sa because wo hia mu wo ka ho ne ma bi ho anyene yire unim bibi ewom ye yi onu firi me ye firi se obekom kwa fitani gini ska na otutu di ama no
ntu fro be da kan sem sa because ya bo ano bate wato mate wase da se akwa na wagimie no ne eti abrantie na wono ye fitani ne de wono kra meka se we sei na abrai papa no onimu no kwa wokọ no wokọ se de enti ana me wura ho no kwa wokọ oka cha ne se sei na abrantie so de me niama ye den abra wunti no ye na ye no nsi oni bi na eyi obechi na to mo wo se eyi no nye nipa na enye nipa na ye ne ntu obeka ngwa asmaje but ni nyina na ya abrantie fitani no kofi no na ama na ba ne sa eti ye de catch kofi ni we say abrantie friend say apia kwa apia na Kofi Collins ni na apia for kran so de nya wo mu nya kran so de me kra de me wanwa me nua ba ko wo se so apia me chia wai me ni ne no nya baba apia ye catch ya no say asem nsa de bra Kofi ken sa na tie pa de a wo ye kronfo eti e wo se Nyankopon ya adom adadwada waso be fresh o hye madwuma but on free producer no ntwetwe nkomo na adwada o mienti asempa bi efri ne nchanya saka no ebresati ya waya ama na si ho no de bia ni sales dia waji bia wanhwe bebubu ama na kwa animu cheze wo se ka no what must wase na wie hwe ka inside e se wanhwe be kwa kotwe na condemn ya kwa kotwe condemn eti wo meka sempa pa bi ni akapanya ai o mehwe ni ka sempa pa because me menti ase ka na ye niama na oye no na ne bo no ye edin sen edin pa ya bi na go cheliga years amere no kora na o keken o de gosi o last 2 years there o man 15 million kora 27 million ne workmanship kan wona niama toto a na waje awie no ase no maka na ase ya besisa abre ya ya ni wo bi kantie de be hya da nyame ya adoma one day was opawa mla so on penso so ye ni ba bia be fa asomdwe be ba ma brantie so akoma ato ne me da shira wo henere ne futusem kakra o de aba kwagu mame me sofu jima Razor's Life Mission awu kwa sorry me kwa shop me ashol penny okay je de ba me kase tama na mo wi ase no ni paketo o ma shole kan kwa shole be da kokwa na mo fie be se sofu jima ne mo mani anya de na ha o me ho be hume kwa kudia na wo de awabu ame for that me judi o me man happy Father's Day okay any fear for me nyina because me kasa me boba me nya asem ani asa ana me amena na pram so he ne my friend say correct mo bia happy Father's Day brantia no so ti moto so obesi o so se moto so do ti no what ave so be wu na we waje yaso nti ankasesi akure kansam tron so man dane ne hwe yi ni bitima ka oh yo asemu brantia ka no ntimi nye ya ka na ye no kwagure ade dada de nyu hi asemu ade dada de nye mina meka cho ka dada ka edo maye no na nka brantia opene ka yi ba se o ma yama ye engine kura na condemn asa ba ko si asia yi ni atete interpreting the one se so e wo kwa bi so oh yes we ni pa bi nhwe nyansa na oba kwase ye de ka na woro na ni so on se no ma bi ho no mo a wo de o so ti moto so wo so be wu but moto so na o kan se che we se o ti mi because one way ya oba fu mo but ade wa ye no so e chen moto so na wo ti no e chen sa but you think ka opama akokọ bone nanka akokọ pedi akire abranti bebe wade ne nsem kokọ no ebeka se bia watra wache ba no openi me kasa asem wi enada sanipa nye ene onu obi adele na sem no kana sentiase nya dwuma entempa na o ba bia na de afa because you say the real share no especially the Ghana particularly aye no I say so obi ade ne nsebonku ni fanya na edidi obi nya nwa na obu no e wo kwa bi so na we asem papa ni mi ankasa waji misika de akoto to yi engine so oil aba ni mu na ankasa nka de nka wawie dada wasa tutu ho no ma ka we die pa na abrant wo so otimoto tu obaye ka we ukura ezi auto ukura usika sa we ka untime nyama ni sin we be house ka we ye kura se be how dia boda so kwa kwendu obeto eti better sa abrant ni wontimi eti ye se de adwono abusuafo ni tie ni a wo momra me ntra se dwada yene ne ntrase oba fa wa ma ye betwa akwankyere wa de na se aka we tanye yiye ka na nya duabo me nka mu abam ka we jai opani woni we kwa me despite kwa na first akwa ye ni aye pani wonu kwa ka wonti minye no yo nko Dr. First wonti minye saka we obi na obetuma ka we jai woni ska
wo sha kwa waka we I say to I ka dada we kwa sika betima ye best can you obey we wagimi unzan say amount sika na betima to mo no sa na be no makamia no ontimi nya ka we wa how inti se masa musa zone 18 so betimi so omumra na ento ma wo inti ye fan so beba ba kwase de ka na mate me da ase hwe before yenka no kure bi nkyira mu papa watima wo ba wi ase odi nkwase asem obi atima buma ba fie pam be kan kyere waja soligina fura wo batwi nanim ye timi ka kye na se man no kura wo na se mo yi film na ne me ame ba ne ndiri unim se ne wo ba ne ye ne nye bato ne nkodiri kwan be so ye ma untuntum engu so na wa be ye obayi no asa aka se abrante ye dimawu afumi mu abra unim no kore kwan ada na bibire adasa da ye hwehwe bible kan yampa o wose abusua boni mu nka ye ombenya nyina ombedo owu achenkwa se chire oba no fa no transe jaji minu na hihye ni bakro ka ma no nam dede mfiri me so agya de okasa batie mwanti ma nyina ba bia koduru nie ye de ye tia o ye yanzu ye nye o awurade yakobo ena ba bia mfira beduru ye nipa yanzu ye nye o ye hunu wiase ne yatim no edi nipa ye nye etunu obi di ya ye ne nokura kwanzo na asumdie mra ena ka musiti nyina na ahwie nanum atutu a esuwo sane asabeta fracha ase ne nlodu kura na nipa ne sabe o mawo o yere o mo dan fie o tua school fees on de onkodi kom yesra ni de atemdie na modidi mu hu yesra ni die kwanzo mo hwe na mo nya ne yese na asumdie mra eja wo sa aba ne yemfa ni picture nto so reason be ne say ya frɛ no wade atum so oba frɛ ye the free Monday ko ye jafoforo Monday go no ye nkomafoforo Monday ko na ye bone adwene foforo because kuro na ye timu no sebe tafrache de ye no am na anya o ya ye nya ofa ye abranti abotrebe no nya ye abotrebe 2.5 year ka ye adwuma e boyere ni kuna konma ma konma what ma GS wo and do be life sika o kan enye se bi o na be park no agbabo no ondia yo watua wo se wo ye na free wo so ye onkofo bebregu o mo pa adwuma na ye no matima didi o nsa akọ mo ano na aso unim ye no wagi udie no wode abelew eno de yankomodie mesre abrante no ye frɛ no wo se frɛ apia baby oni nam bia mo na mane no ye adwuma no we anomani alasa baba on say alas ayi wa no man ye ko Islamic wo no mu ni wo kwa no ho me fita wu mu o yere o yere mpegiriri o agwoba bu to task me wo daboko dodo eye o me se ni party wi ase me se me jo papa me kam ho ofia unse nkofo amo kakra me up to na mabusuafo bi suro me enya anum dia na mte me dwa me ye me nye ase uye de ya obewu ntimo obi ntwitwimfa me uya de ne nkwa ase na ye obi kra na ye tem ntime kama de gire o dabi ye mobra sa na me ka be si ho 2 years na wadi sanse munu ya che na no ya mtasi manga jogwagu ne na mde ba e wo ya de ma me ya wa ya wi ya me ka kimi be je o kan kwaja sem gire me ha me pro bi be ye na me 2 year balance o sem de ma no man fa me o hia o gina me ka se edu ba ha na me ma sa me kan kwase man bu mfu me peji me sem o ka no kura ki na mbeye ne bo no eso che wo bo a wasa me de ma dingan kwa zazam ngire me se na wo kasapa nka aka chem tama ki yira ye ka me so mi tume kan kasapa akire wo wana mjifa so mi duru ame nchia no obi wa wagimi mane unu so wagimi na wo na ni mra na ho so na asumdie mra ubetima frɛ no akire wa deni akon akoya nim ekina ayi Sunday ye Father's Day ye father fo nyina Brother Foster mi nyina Asem Mpe Nipa nyina nam ye ma happy Father's Day you deserve it what ma bobra ma yensa ko ya no obi anyini chew enso ntimi nya ne awaye ye nyina asabe ye ba ne yesen ma bia adwuma nke ente ane tini awaye ne so ye ne dodo awrade nhira afi mpanimfo amoda adwuma nyina no Mr Dove Mike Kokoi Madam Fui Mr Jeff awrade nhira no nhira o man ne ya odubu ache ene sports mpanimfo ni nyina awrade nhira mo na onyam kase happy Father's Day we do appreciate ni amoye bia awrade nhira mo onyam kase go so man na akwasi ba fo bo so mpra odehie ni ma happy Father's Day awrade nhira
Asem Mpe Nipa panyin nso so wo nkura no be yam na yakono ntimi koya ase ma nyeni ma manenye na enyefe seri mi se mi baketu e wanka me ma na chop money bi nti one ne ma me mfa ne wi ombe fazo aka ko father na for mo to be a Antonam da ko to me wo ani ankwane me no ase Everybody should live bia ela me chia bia wo bia na de ma ko to fozo be ma everybody should hello Wofa Lumba Ofa na bibia gogo de kama ba ye do ba de na se no mna samwa na naire ana ma me agudie obia woye everybody ayade dodo we your Wofa say SK Bullets obwa say tek ana me de mekasa efre no obwa se fo nyina woye obia wo de se chakon no obia woye agaga coffee chronicle nana obi kojo be maba ozo mamumo ye juma pa mo so ye ne Sompa se grumvo baba agra me kan se be na wani adia ye beti ye veni kwati asem ana fita for se wa mu oni anya bi wo mo so ha o ka mu no pomen dada ama o fita ni bia wo ka so nto ka da ye be ma ye se me na ga me ka go so 2.5 years ana ma ti o ka wie ana o tu mi nje wie aka me na mo pa ma Sompa TV o da kwa se ye si konya asa e me jiri se aba Sompa de e bia be to mo de na fita ni mu ompe de tonton empere no a so si for ma wonya se gancha mo enya sa Monday ya ba e ma obetero o ya wo Bolas oko hello Denise. Yes madam But me manu abega fudi na adu ye je so dodo but me million auntie emi me ba ye me auntie emi me ba o ma bodi sa mi hunu ni pakro nso sheda be tie hunu ni pakro me ba be tie o dan ko fa ya do ma de me ba be tie mate auntie emi we de o ye da ma se pa we tia o mo no but me ma mu adu na de me kan se ye ni ade me wo ya ma ne ka na se na kwa ko ye se akei na okay e bia na ye se ye ni ade me wa de hia wo de e na tin na de si obi won mu fi ni ni fa ojo do na se na wuti ya na mo ka adre anje mi uni bibi do kra ma na che dodo anje mi ni atia ni se krada ni nyina obi anso woni su saa na fiada forte omutimi ye obi ade ye omutimi nye omo ade ye fiada fo su no se obi di anko akwa me aya amanda da be ye ono ane dia no ofa ne se nko bobia nti ya na krada ne so ka ho ti na mbusa se wo nda be no yo mi ko na kama tia be si ni sama da tin ka wa kwa ko dia ba ye da ma ki ni mte mo de abedi mo ko ni hello. Hello. Yes, Open Kazi. Good evening. Good evening, sir. Something offensive for. Offensive when you know where. Me adu mulumba, omu na ho ye. Gano ojeja no too much. So no. O di ade akomo obi. Na wan ya okoya o se me koye me papa guma mata ba fe na me betutu ni ade. Ani na wa yen hwe ha ojeja no. Na ni na ki no. Yani de ka no e se omo to na ade ma na e so to man wo se ka no aye no kwandemo. Wo ye ne fiye nye ye bio. Ndi ze ne kata ze na beto ga ne so. Ada so beto na ade ma na so mo se ho ka ma na ti. Because on ka to wa pitu obi ka aye dia yo bi e dia ze no titu ye ni na no wa de no ta ji sko aji da asa gu ni beto ndi ka na ade ma no. Okay, that's no adventure. Hello. Hello. Yes, sir. Yeah, but you're from Frimpong, because that's your council. Mr. Frimpong, adventure. Okay. They didn't come with you. Okay, Mejoso. My father's day, so any of not someone. Thank you. Nama, if for the car could fit them almost 2 years. Bao, Unji. Call us African, I can say, Yapa.
Said what you are realizing pebe na me Brazil and can carry no. What you trust we? Whatever we fit no be bra. Prisoner no. Hello. Hello. Yes, madam. So let's say. As you gonna for me, you know here. Hey, another you know your doors. Hey, another your friend saying. Sir, no matter the case because all the time we sound you know what you're that. Another way you know someone can be trying home, you know, but I'm fan ma ignore from someone. May be a we here through san when you da ho. Anso on net no be an how I say when you be aba who say nipa ya adwe through san when you be aba. Aso de se wo hudu mi ama ne ba no say asem no mentia. Hello. 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 Good evening. Good evening, sir. Eradia ya de. Okay, there. No, I never was any power. You know, any power. Also, we have a cremano. We have a cremano. You can do that. What you know. Let you also watch the beer. Sir, I can make a say. You mean the main no found correctly to me. I congratulate you guys for the fun trader. So this is why am I saying? I said, woman. I would have was money ground. The Quanqua, my family, the also the bank of police, the bank of the year. But the Ghana market would be one with the key point for granted. And that was not when you say, what you are. So you say, and then car. And for I think the last week I told me from Sudan. The new crowd, and I Abraham, you wouldn't any mass in any man, and I said, and Santa Crana, bet you the quan, I actually the quan. Why? Hello? Hello? Yes, dear. Pacho, good evening. Good evening, madam. And Pacho, the program when I come up, Muslim side, Mukana Query Pants, in the money jump. I mean, so. Yes, we had also. Last call I had. Good evening, madam. Egu akasa kwa echire mpacho bibia boko de. Oh, bibia boko. Egu mpacho waje nchire. Papa on kapra pa na visa waiting kana kre. Mede me ka ko ma visa ni ne ka imame. Na wasi wo so ma mi ko fie na de tia no abeti. Mi ko fie na jona na waje ka no. Mi wo fie na obi afrem to ka no watapo. Nso obi lele nam ho. Ade tia na me ko ya o tin ai. So ma mi khalifa da se na mi khalifa so ne he. Eno so ne de and then me bufu ya me ko and tama na me ko na ho me ko dina na so me ko de me ka nti on kafra was the one I say was the khalifa na me khalifa na so he khalifa khalifa yeah so mama khalifa so mama yeah everybody should have one count on your case. I have Sompa Asem Mpe Nipa. Enumere no nso bia na ye de ahyehye so nkopim ni no ndu so ha ye hye ye di agro ne ye ka asem ne ye tufo ne ye kire nipa kwan na asomdie atima aba omanim amane ma akotote di ama wo haw amane mintima ho so aho ase bia nso a frɛ number we na emo ana ne ma enkotote mfamo hene ye mo nam 0243 58 another 58 78 0243 58 78 to Bentuamnika and 0552 09 55 93 0552 09 55 93. Oyene said the word amaye no a okofi na ni agisa. Just oyene na ni agisa. 0552 09
5593 ofres our number ya obeti yenka na offer yenfa happy birthday ma agudie okay one kasa wofa say agudie ba okay Samuel Kwabena Buama ntimi an di tonze wa kwa nenza we show ba happy birthday wa man ko no man ko shira ba o se man yeta friend Nana Kwabena itina na we dem happy birthday nyame o shira o na wonno mo na wo mo na wo mi wadwini na wani so ade mu nyina emrem Erade ema omumra koso se abe na yente oso e wo fidie mu ha e de ebusie mu na oh my God na ni wiase ni na so e beto aso ente so aba erade ema woni wona empa emme emso yansa yo de do mo ni so mo no o mane mu nka me koso ma na o ma kwambo so enye wo chefa happy birthday to you. We love you so much. Erade Bambo and I yesre at the Amawo na yes sorry. Okay. Yeah, make Janum nyina the good ones. Yes. Happy Father's Day like in Adi. Dr. Blessed Foster, Mrs. Senor Doy, and now Mr. Jeffrey Mahine Yawadu Buache, and Mr. Sante, a new said it, and a member of Yana Atapoku, and a doubling in our fancy munina Yama will be a happy Father's Day in Adina, marketing manager and accountant, and so Memanina, we love you so much, Erade, and Koswensha Yama also so happy birthday. We love you too. Oma of a bed was here, my also. We love you guys too. Eradin Shram, Winnie Wai Niho. Happy Father's Day. To Father Bia Uchi Jumadi, Erade, on your Muninakasi. Fusu Bama Biabiano, Eradino Cassiano on count, Quantabus Isaac, Eradino Cassia. And so man baby show, but the Falconia will say Irish now. Or who say one so yet. You different and I above for by Ewajapecum. Happy Father's Day. Adona or just can I say take a quanaso. Adona so happy Father's Day. Unique Glory Worship Center, a Jabba, so for Benny.